musika. Tawad sulit mo ilan na mata, sipat sa silan na paata, si ilabawa at sana oy ay nona. Puso suing alagi ay tayo liuma, awal ang musika uamat sa boyon na kikiiluna. Sele apike si tutumay musika ready. Sagalole ato at sao fight sa wanali na sene. Shoot, shoot. Ay musu-musuan ni lole supo kako. E ala chala. Oh, alwo e ilalo. So sipile ato amo ilitawa usu ilunga masaw. So ilunga masaw. Nami pakatay masiyana at sa pakasikitang atsa. Shubidi-bap. Aole ate pasi mo pa aibilon na mata. Sauli mole manaba, shubipa. Ay musuwit sa talali aso, lay out sila may sanasa. Yung kulabay sa kikikuwa ay lima wala ba. Suit-suit nila ang pasasao.
Vanu ilalo o maunga ilunga Mungala mati munga Onu umamao wa o tau wasa O fair air o rosali Oi, olo ula, lo umasina Tafia luese, malene hongisa Wautangi atu, ile tua letama O fair air, oi rosali Tafia payatu tafia la ai la upele ofea oiai So si uleo saupu malu se vai molo ufatu Maunga ilunga manu le ainga Polilo atuai o polinga O ma faufaunga ia so uma O fair air o rosali Tafia paya tu tafia La upele ofea oiai So si uleo saupu malu Se vai molo ufatu Vanu ilalo o maunga ilunga Mungala mati munga Onu umamao wa ota wasa O fair air o rosali O fair air o rosali O fair air o rosali Tosi limoivo tu, amo. Ale temele kula wanti ale radio Sam Holiday woli ole so lu holiday so tolu se fulu holiday masino te se malu afel woli mole wa lu minuto te aile afo le se fulu mole lu pe to lu fulu vanu minute on ta le ole July tasi if you vole nganga fa ta fa tu le divai ngoleso ila mai mo mala ta po inga tono mo te malawa fo le fenga wenga o lunga wala te tele lunga o penga te wha ilangi ma ila togo lo ngā lulu le ya so wha ma lo le on sai ma lo fo ile wha ma lo losi to so o le fo te sanga o le lua afe lo lima tali ai vai luanga o le poa antai au le tātou wha whilo i atu le lua afe lua ono pe wha pe i mai nei o na fōringa pe au le lei ia pe tau wha fefe ia pe ese fo i ona wi Mo fa malolo tulanga ya te pe o le tau mafutanga mai le tau le la si uli me fo stimulate ma wantu le wanta to mafutai
le ding vai ngola woli le por kala me dei ola woli ma fonga mo se yo le fo ile July fa ile fia na nei ole de tsa o me le official va aita e ono ia nei swinga voi le winga ole tsa ile o li nei e pe ona ile ona i wanga ole tsa va ia chifa o le sulu mai la o le manu si o le angi mai o le savi ma mangole le ia la tanga me pe ono sa ia ve fa tau ia ona i toi sa uni voi lai e ke pe fura koe faf e koe au me kongu pea o kimi e arwan tuele ma ia o le savili angi mai le so mai li tu i man tu i sa ia o le mena lea le ina malo si le tau fan tau tau savili ia ona ofisu ia inga winga o le tau le pe o le whianga i mei tau le vei tau le o le tau ma whanawhana ia wana i tau fia ilo fia lu o ia avilau whana o wha tafa ai a tau o antu i o le mata whanga o lo si ia umo le sa ia pe o ngā lua le sa ia pe o sou foi le sa ia a weke fia malo a weke fia kama atu e sili le pui puia nei lo le tau tonga fitia a weke alo kofo le sa e fai ia si malo si o le sami ngai lo oi e le reile ka kia leo le sa ia e vai yangi se swimming pool ngale po se vai tu loto o ni sina o no fuanga i te tono New Zealand o le tote li o tanto ele yo ye le meo le vai tu loto i te tono New Zealand e uina tau maula i titia nisi o vai ai o le meo le vai tu loto mana nei i te tono New Zealand tanto i samo e i kako vai ka ele foi le au ta forsam e au i nei New Zealand o le meo le vai ku loko o le maruru foi la tui ki tau i le yamra a sao le la e tau i tonu ala ma i la tau foi e fia le mene kau o le adventure ia pole asia kui asia kui a fiongi ngale io e afe mai e vitou tonua ai voni se tanto ma kuale fia o ai se me o la vai le o va kulunga mala awala la papala le kai o le siti e alunga i oi no show ma kwa fefe ke upa urka vale na sa e o voi la le aluanga i au kilani sifo so le mo kwa fefe akako ia ele leila o ko vai lunga i no show na fe ma se si mai nei au kilani sut ia wa ka le se kalo e mo i lunga nga mo le me le pakeka ia mo le me le kanga laisa ia le kele kalo ia ma ko ngi kele ma ko ma le ngi au kilani sut ia o le afo o le la sa ni tanto i aso ia po aso malo lo fa le fo ia ka ko aso malo lo pe afai e te le toi whainga ruenga pe mai ala so antai au lo winga aso tofi aso for raili aso nai aso sa e la ni se toi fo inga ruenga le so fu le fo o nisi fa toi fo ia le aso se fu no le luo lo winga o le vai aso yon tu so ma kwa skwele le ya na ka fa o le menga ia ai wila e fu ala vale i lonto anga i te whainga ruenga le tuksanga ato e wa fa pe ole nei to anga te finga luenga le tuksanga ato ia e afo ele ia ma se so fu ile ko i se ia mai nei o waso livia mai nei o waso ma ai fa pe ole chemia ia o sa amor fanga ma lu finga luenga o se tasi utala le na ta wa mai lunga o tantu telefoni ile so le o we pasia o male o fu le to telo ila to ina loka ele mtanga luenga o leo e fa taula ia lea i le tūlanga foi lele molia e tua inga e au fiai ia solinga tūla fono o mea tau fuala au whaasaina e au fiai le umia o le aisa po le methamphetamine o le umia o marijuana o mo meo pulufana po tutau ia ai mixia i le tūlanga foi lele o lo lantou umia lea ia o vaenga i e mawhai o na ulai mene i o fuala au whaasaina e le o le mea la ngā leo ke o fuai o le mea leo ke o fuai e to afia fa fa se fulu ma le tolu ia le i tū pā o ali le na loka ina mai e leo ai to se fulu ma le tasi ia le i tū pā o te maitai a tū wha tasi la nu mera nai lua ua lima se fulu ma le iwa i la tau o lea sa wha apea o na loka ina mai o swa inga leo le ka ke pisi ga ko e fai fa ka ngor Christmas ai o le isi me pito isilina o fa no e to se fulu maletas ia a leila lo ifo pe i le vale
o le 15 tausanga anga i le 24 tausanga ia le matutua. Ai foi la mele mele o tup o le fa mai ni si no ma fio anga e le oni o la to tangata ia tu mai lunga i ia wai e kasi ala ka vai e ye le kanga ka ke masangi e la wari ia o lo ke vai ko lunga i antai kire ka ua ko po ai kasi ala ka vai e ia foi ni ia le na wa tau se no ma fio anga masano na tau se e foi ia mau lantou suafa i le morianga leo le tawhia i lantou e wala tawhia tu lava le taimine pe uma lava le tawhia ma le vaso se vai tu nei e tawhia tu lava le taimine se ia ulia le masino febua o le to tala inga wenga ale mtanga wenga leo fa sidonga ai o le mena pito isilio no tafa no ele ngato tama ita lavo ai o tina i o te vai antua i o lanto wata. Sole, o le kingo le leio ko ngaka. E o le ala te nofo mo mafofau. Mo vapea. Po o le mea ea e tango fia le vaenga lea fuala au va saina. Po o le mea ea e kūlei le au vaenga lea. Ia mea ia fuala au va saina. O le utala no atu. I le tupa lea o tina mo tamaita. Se fulu ma le tasi ia tamaita. E au fia i matina. Le lau ke ngofo mo mafofau. Sole. Pone ar ko nga wenga le fa le vaenga le i to tonu i le soli nga tu la fono le pe afai e fa maonia ai e male antali e se fulu male lima tau sanga le matua fa me o le tama le ngali o le loko fa ka sima i alanga le sa ta tu fa fonga ma fa longo le sa ndanga ale fionga le komisina le tu mango le matanga le wengo le le sa no ye va pia o kanga ka uma e maua ko kongo le fali le na lu ye le swainga e loka uma mai ya auto ya atono ye ni se le o ye ni la to solinga to la fon ya ele oska ko makafa yo ila nga su o le tanto matafa yoi ya o le kaufe ka kano mo ila kongi a wa te fa yetu o isi tanga te vai to ai o le family fa matalanga e yai ma le fa ya onga e yai ma le fa ya onga o le fo e yai tonu i le mata pula ton maka kia le meari ia se tanto fa talta awa o le tangata pito isili na matua le iei tonu i lima sefulu ma le iwa tausanga sole lima sefulu ma le iwa tausanga ia ka ilo iei po le alanga ngā ioinga le fai iei tonu i ai o le benga leo keo fua a fai ele mai ai i os fai ngā le mutanga le wenga o leo talo fai i le toa tele ai fa avtaifo pe a fai o le ua maua uma mai i le totel o i la tau i e wha tau i natu ma i la tau o lo wha o ngaina nei meo whala au wha saina le o sa sau wha afi i te tonu o le tātu utunu a wā o le mea le o ke le i wha longo kulawe se kala mai samo o wha pia mai se li poti o lea ua maua o le awala lea na au mai ei whala au wha saina i tonu o le tātu utunu ke le i wha longo kua o maua mai se kala wha pe ngā awa ana fa pe mau o longa winga ua whaingo fielo la ngā luenga le matanga luenga leo o le tracer kuwainga pe fa whenga sawa tu tono sa moa o whele tunu o ele tangata le ngā ke sa pala ya kua wai fo ingisi o lo ngā lulue tu tono nisi o matanga luenga le malo o le fo ifa o fia kungi me tono le tatu tunu ia wale se e whaingo fia me ngor konfiki a sau mua o mangaia sau fa lua va ile fia nga maua o lesi va ile ye le kike ke le lo ya usebe pa wanga nga yanga ya o le tulangana mo le fa ma lo mo fa tang ele fionga komisina le tu ma o le mtanga le wenga le ma le mtanga le wenga le ile la tunga le wenga o lo fita itunga yi fe la se kum makwa kum wantan malal e wa lima fia ole makwa ko ke se fulu kasi se fulu kasi va popo ye mal fa se fulu mal to o longa winga fa lima fa ke o fo wi soli ai longa ko se pok yu ko yo tanu malala ya ele ngai manga ye le le ole afi ko o fa ngo fo masalo ya ole ya se swing talo sia
o le avave o le sana mo a ia mo fo i masef so swani i le toi hatina inga o la to wola Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tuwang. Mana mia se no fuanga i whaafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la tele ta alunga ese mo le whanau. Tanga i male ofo i le Dinosaur Gully. Tia i le Express Train. Ma mata i le Animal Park. Ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga atoa.
Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. PSYasi ile crystalmountain.co.nz. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima tu. Amo. Lui tau mō le aso. O le vi inga o le atua I mea au pito alunga. The glory of God in the highest. Luka mata upu e lua, a olona foi upu e se fulu ma le wha. O le vi inga I le atua I mea au pito alunga. Male manuia I le lalolangi. I tangata ua alofangia e ia. O le vi inga o le atua I mea maualulunga. The glory of God in the highest. Fai mai le mori mau aluka. I pe senga ale au angelu. O le vi inga I le atua I mea au pito alunga. O le manuia I le lalolangi. I ua alofangia e ia. O le vi inga o le atua, ua whanau mai e ala I a Yesu. Ua foa ina mai le manuia o le atua, mō le lalolangi. I so se tangata angasala, I so se lanu, ma so se ngangana. Pe a fai e talia ina le tangata angasala. Le atua e ala I le whaatuatua. O le manuia o le atua ua foa ina mai mō tātou uma. I le aso ke risimasi. Pe a o tātou talia ina Yesu, le pepe o le ke risimasi. E ala I le whaatuatua. Samoai. Ma neia tele le au na pepese ai le au angelu I le pō o le urua I ke resimasi I pētele ema. Ne I ngalo I a te oe. Le vi inga I mea au pito alunga. Ne I ngalo I a te oe. Ona e talia ina Yesu I le nei ke resimasi. E ala I le whaatuatua. Fai mai angelu. Ua o mai le manuia o le atua I le lalolangi. O se mea alofa ua foa ina mai mō I tātou uma. Ia tātou taria ina I totonu o tātou loto. E ala I le whaatuatua. A wā ua whaapea lava o nā alofa mai o le atua I le lalolangi. Ua ia awina mai ai lo nā alo pele toatasi. Ina ia le whano se tasi e whaatuatua I a te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Samoai. Talia ia I lou loto Yesu. Le manuia ua foa I fua mai e le atua. E ala I le whaatuatua. O le anganga moni le nei. Wha le anganga o le kerisimasi. O lo tātou taria ina o Yesu. O le manuia foa I mai o le atua. E ala I le whaatuatua. Tātou te talo.
whaafetai le atua. Ua au mai e pēsenga ale au angelu mai le langi, i le ulua i pō o le kerisimas. Se fe au tā ua, o le manuia ua fōa i fua mai e le atua, ina ia o mātou talia ina e ala i le whaatua-tua. Tātou ia mātou fe au mga luenga o le ne yaso e manuia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou ali ma le whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
Valley now le First Samoan Full Gospel Pentecostal Church e le pitolo ule Weymouth mo le pese le li ua o sawe tolu ngā le polgala mena ole lo I tau mo le aso mo le ngā la ngā whao tai le sunga I le whaifi au ia pol sunga whawhingainga ia Reverend Etisona Ngafa mo le upwhala ai au ia le upu foi fola mo e maa au I le so ia o lumana iai ia le tātou sauni atu e whaatou whai le deitou sanga lua fe lua lima ai whaawhi loa I le tau sanga fau lua fe lua se fulu male ono ala tau mauseisi ona whaapoponga I le taimi masaning e le aso a tai au e mo le tamanei ia whaatalo whaatou I loa le inai Amerika Samoa le mawhutama iai ia ngā uta whaleva ai senga e mauto umalava ai ngawua me masani o le mawhutama I Amerika Samoa o a mai o tunga mai le kirisimasi o le whanto a sunga fua o koulanga e whaia skopi haini a mako Zio kamale ia meke le misio o le mafuta mai nai niu sawe lese la le mewe sola mamao a koi ngā a wale kau mawalo I ngei sola kui au skadia saini Jennifer Utupo manuia le tausanga fauta Steve male ainga nai Canberra e mo tu malavale mafuto mele ni vaingo la wutia ma lo la vale on sai jalo si ona e mo wi me uma ile lofa e mlanga le leo le tampa ausili ilunga In this update, thousands remain without power as severe winds continue across much of the west coast, upper South Island and lower North Island. State Highway 6 east of Nelson, State Highway 57 and 56 north of Shannon, and many local roads are closed or impacted. Foxton and Shannon residents are being asked to urgently conserve water, and many flights in and out of Nelson are cancelled. On the Kapiti coast, Paikakirihi Holiday Park manager Marilyn Hazelwood says some tent campers were moved inside overnight due to strong winds. We got reports of a branch down close to tents, cut that one up, but I thought it was probably prudent to vacate some of the tents. The search for missing flight MH370 resumes today, 11 years since it disappeared. Malaysia's Transport Ministries announced the deep-sea hunt for the plane will start again after earlier efforts were stopped due to poor weather. The aircraft vanished in 2014 with more than 230 passengers, including 2 New Zealanders. And this morning's bilateral meeting with Donald Trump and Benjamin Netanyahu has ended with both leaders hailing it very productive. Trump hosted the Israeli Prime Minister at his Florida resort, with discussions heavily focused on progressing the Gaza peace plan. The second phase of the deal is meant to come into effect in late January, but Trump reiterates that hinges on Hamas downing its weapons. They're going to be given a very short period of time to disarm. If they don't disarm, as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay. The second phase also includes IDF withdrawal from Gaza. And safety is front of mind for organisers of this year's New Year's Eve music festivals. Tens of thousands of people are attending festivals around the country. Among them are thousands braving heavy rain at Waihaka Estate Vineyard near Gisborne for Rhythm and Vines. Live Nation Festival's director Kieran Spillane says they've got 350 security guards, 30 paramedics, drug and alcohol breath testers and police on site. That's news. In sport, defending champ Luke Littler has beaten 2018 winner Rob Cross to advance to the quarterfinals of the World's Darts Championships at Alexandra Palace. After triumphing by 4-2 in his all-English duel, the 18-year-old was asked about the sometimes hostile environment at the famous London venue. I'm not bothered, really not bothered. Can I just say one thing? You guys pay for tickets and you're paying for my prize money, so thank you. Thank you for my money. Thank you for booing me. Come on! And the Central Hinds have won the toss and will bat first against the Otago Sparks in their T20 Super Smash clash in Alexandra. It's a double-header with the Otago Volts men hosting the Central Stags from 4:25 p.m. That's sport. I'm Nina Burton. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fafafonga ma mai mo mai pea ile Radio Samoa. Yeehaw!
Sufunga mali na la ngata ula bandi le divanga la woli male pese wa fai goina Silia Samoa io Officilia Samoa po in New Zealand e poi da foi Australia po America Samoa po le mano tele America ja lenga ole famile ngata ula Silia Samoa Iva mara famile tu tenele tu line tasito e fa malo tu ai le divanga la woli lenne sia famile ngata tu tu fo ya mala inga Abjai le mau tamai le ni vai ngolao. Ya. Ngakala e lu aungo wai. Ya. Le male ma singa karwa. Yo. Ai fe peanga mo ni popo voi le kong ka ki. Ya. Baile te se nei mai mau. Afi ma lu le tama baile la ulu ni ma tala. Le la fa pito te tonu. Vai ma sai pa pe yo se pomo. Vela mai lo le tama se fa ala iti se na e o mama Tafia ai Ise palu sami te Tafia ai Ise palu sami Talela va Ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tafia ai Ise palu sami te Tafia ai Ise palu sami What a feel If I tali Se palu sami Sei pa mai le langi Ya le la fai ka kolo Lo ma to tamai oi le langi Ya lo sunga fa oi ole atu mo Ole atu ona o nei vai tai Mau ku ka ese papala Ole ma sangi ai o si o kwale ma sangi Se ki la vole no lola Ato ole na ona tu fo ya le na Ni fa fe aku ile mek Luau ulo pe luau pipi E pule lava o i la sikaili Luau mamo e file mu O cosa si unge i ke iwa feu Ele ayo se masa lo salo Le palu sa mi lava e inga i le kalo O se ki o le mea ato Waka angulu fo i male Samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali Se palu sami Sei pa mai le langi Fai ka koloko auto e ole atu ilo utama Si o atu nuku bele o Samoa Wala popo a mama i o tanga Kai la au ale au sai Koe sa sai no mai ole mea moni Ka mea ai fa Samoa Se mo atu lupa umiki na se sumo fa Komori se talo tao ma se palu sa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Talela va Ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali Se palu sami Sei pa mai le langi La fai le ka kobe ai Se kalo kao se kile le Sapa mai Ni pe o se me Ole ko i se O e si ma se vai sa Ya ma fa mato le ma sa lo sa Le pa sa mi le ngai ni wa o sa Lo ai so le lo ma fa O sa ngai ma le me Si ai ka ko sa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Talela va Ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If
pau mai le langi. Radio Samoa. Le Jamie Willa Wanchi Radio Samoa was for Lima Miruto to Nelly July Tassi. Joy van Jalafa to wake up for your level to mount to make the decline on our only the time to tour fa wow fa malo to a Helen Ulaula ya malole ngalwe au tele ba to make dime will put in Australia. But we got malangal to leo Anthony Joshua. In ua mai ale la fu su anga foi le fa pea. Fa pea la kamo Jake Paul. Ai se la ka longa foi le fai pe o ka longa lenga fai ale le Jake Paul. E amor ka malo Mike Tyson. Kama foi le kinga nga eva ai kwa le van ka o ki le Jake Paul. Ala e fa kanga au sulu solo Mike Tyson. E reila se me va penga ngupula la fuso anga le ma Anthony Joshua. Ai ya wale la vai o sua on sa. Tu I mo iro. Ai wale la vai o sua on sa. Ia pa ton wai lo me malo sile au vai ave los kamal forma. Ai le on me nga le ka ngo. Famile un jalla. O lea o lo o manu ia le soifua. O le li o Anthony Joshua. Ina ua mali liutanga te to lua I se tavale na lato malangai. O le li Peritania o ia fo isa ave mo champigno lo langi I tausanga ua tuadai. Famai o lo stable o lo tulanga le leifo I le lo na soifua. I le mai ai o se whalavelave tau tavale na whapele o na mali li waintanga ta sto lua I le tunu o Nigeria. Famai I le mai ai o susuenga whalemai. O leana maua mai ele whaamatalanga o lo o tūlanga lelei ia le soifua o leli o Anthony Joshua. Ia ma o le tūlanga nei pi o le tātia mai ia le tātu li poti le ni vaenga o le awoti. Whamai sa whapele o na tupu I lunga o le awala le o le expressway. I le vale o Lagos Ibadan. Ia o le whapele o na tūla I mai. Pe tusa le o le tāu le sfulma le tasi. Ele traya wana li la. Ya mai ole tunu o Nigeria, ole tunu le na soifua ni ai matua, ole li o Anthony Joshua. Ya ma ole tulanga le dai pe ona ta wa mai ele ni faing ole. Ya e ola vala ile li Preston o Nigeria. Ole sa fa pe. Ona ia vala au ya yo suapo a mainga ye ole fa ma. Ya ma sa ye sa no ai fa pe. Na la tala no ma AJ lungo le telefoni. Ia e wha o tu iai. Ia ana wha mai senga. Ia na woe to lua. Ia po tangata ia to lua na mali liu. I le wha lave e pe i ona tūlai. Mai. O longa winga ka o mai. Ia ta ilo iei wa le leo ta ua mai pe o le aleme na tupu le ta vale. Ai o le aleme nga po le menga sao sao ke le ka vale o inga avea le ka vale. A o ia tangata ua mali liu. Ia o le mai ai leo le fusu anga nga. E wha keme foi lele Joshua ma lele o Jake Paul. Ia le ka ki aka ia ka kiwa ia kuyaka.
Wa mai o la ngau le au vai o le rio Jake Paul. Ia fa mai ngisi o la waia ia ngi fo Jake Paul. O le mea nei ai. Fa fe kai ai o sua. Ua kau se mere ngkoreri. E oe. Vai e o le mea lau teo foi. Ta longa le. A misi koe ngā fusu angai. O le aga ko kilo. E pepelo le whainga o le fusu anga. Ai o le tupe le ta aloi tangantani. So le e lenka mai kupe. Ma me o le li o Jake Paul. Ko i kiki a se lau miliona. Lana tupe na maua. Iva sfulmon tupu miliona. Lana tupe le na maua i le la fusu anga lea ma le li o Anthony Joshua. Ia ta ilo ia Anthony pe fialan se le ni e le i wha ilo maia. Ia ai tain te le i whaitau o tuai pe fisa na tupe na maua. A le mea konga lea ka o leo mai o la waria wha ma lea tangata. Ma wha lea ma kua ia makangaka. Ai silisila i le tumu le tumu i le whale. Ma kau kia. E ka hi wha pia ma le mea lea whai mo mea fui o pi inga. E ki nganga kairo. E pepelo le mea lea whai. Ai ala se kumu. E so ia. E wha pia ngā labara ki o langa. Rachel Sifa. Whamaruianto le tausanga fau i nai Point England, Glen Innes, ia mo lau sunga va pefoi, ia le ai ngā li whau te tele le mau tamai, i le tautua le radio Samoa le rivaingo le aso. Sige wefa! Uso, mai o au le wōsenga wefa. Angi mai le savili, i le tui matu, wha alongo ina, ona malu a o whaatali i le whale whaatali pasi le taimi e mana vai o e hani ua te a o le ono ua na o lo unofo ma le popole o si o uloto vili lau telefoni po ua e mana ai tali ele whaatau vai whala ua solo le whalute ua malo si le tupe o whea e a lea lofa i lo tātau tonga ua malo whaao sosonga o whea e a lea lofa moni se ia o i le oti ua su Sene we fatoe fo i mai E whaatau ta whamu vai Tupe mawa e te sa o roto ai Whaatau vai whala Ua o valo leanga Tasi la upaanga La petimu e whaataua u apa inu O panko ma ufi whaalifu E tau si aila u whana Ma o si o uau A o lea ua e taua nau E te whealua i solo pei o e se tia polo Vai lo isu e whaima solo Ua solo le whalute Ua malo si le tupe O whea e a lea lofa I lo tātau tonga Ua malo Whaao sosonga O whea e a lea lofa moni Se ia o i le oti Ua sui ai lo taufi Sene we whatoe fo i mai E whaatau ta whamu ai Tupe mawa e te sa o roto ai O whea e a lea lofa moni Se ia o i le oti Ua sui ai lo taufi Sene we whatoe fo i mai E whaatau ta whamu ai Tupe mawa e te sa o roto ai
pala ole maa, 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 ai le pala le chala. Se le chala fo iwa fai ona vai, manue le to awa uma ona fa vai, totonu o ai nganu uma e kalesia, o mata ngalu nga apo tokotonga, uanu numi kumai fai nga oli le moni, pei ole ma ai ale nei fina le toi,
Summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Ole lava vai le whanau no whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga I whaafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga matau tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. Ola o tele ta alunga ese mo le whanau. Tanga I male ofo I le Dinosaur Gully. Tia I le Express Train. Mamatamata I le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo wha wau pēr le tātou whapitoa e nao le $5 le tongi pēr e whaongaina le Pacific Easy app. E wha tino ai o tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lunga le telefoni. Ma wha tino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no video le vai, mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pē te tongi ni no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino oma I le tātou au nanga le Easy Pay. Manatua ua whaasopolia so se vahenga o New Zealand I o tātou lala. O lo awano fo I o tātou visa I o Tara Mamangele. Pe whaunga le Pacific Easy app, po le direct transfer. E whaasao I no taimi, ai sidi ona whaasao I na I o tupe o taunga tāle benesini. Mo nisa whamtalanga, wala au le telefoni o Valselau, o Tasiodono, po onu Mera Masani au kilani o le lua fituono fituiva fituwha, ma le lua fituono fituiva waruwha. Pacific Easy, o lau maanga, mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa Samoa, wa ule nei o kaspiti alu, a wale suia lingila ula ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo le soifua manuia le tātou tunu mai le tātou polkalame o le areto le nei fo yaso tātou la talata le whaiunga le tausanga o te fiafia ia e whawhiloa I ati o e mawhai o na whasota I mai. O le kalatia li mar whai upe fitu e se fuai tau whapea sa outou tau whetuli le lei ai po ai e ua whaala vei I ati outou ia outou le ana I le upumoni. A le upumoni le asol nei whapea whaai u le lei le tausanga. E iei le whaupunga whapea e le o le amatanga ai o le ngataanga po o le whaai unga lona winga e le tāua tele le lo whaia I le amatanga I se mea. Ai umai fonga le whaai unga ia ua koe palalu lo o langa. E whapena fo le e kalesia le ai kalatia kalesia sa la unga ai pauloma tala I ai paulo le tala le lei I ai Yesu. O le kalesia I le amatanga, o le whaolatanga. Sa nau lava I lato, le whai mai, o aina a sa o tau whetuli, whai mai le si whai launga mana, ia na launga I le si awa o tau whetuli o le atole. Ke le vavave o vai, o le atole, nau, le loto fia mai, sa o tau whetuli le lei I le amatanga.
ai umai fonga ia foringa mai wo totoso vai o le kalesia i le tūlanga whaaleanganga winga sa nau le amatanga sa whaamaoni ma whaatuatua i le tala le rei ia Yesu sa te pataula i le whaatuatua nga o Yesu ma le maliu ma le koisoifua o Yesu mauailo la tau whaolatanga ai muli ane walua ia ua toi fo'i ia le tele o tangata whaatuatua kalatia i me fo'i o talitonunga masani talitonunga whaiutaia le manatu fo'i lea ia ngai ngoinga wha le tūla fono taipei o le peritomenga o le pauatane ua o ia nisi tangata whai mai sali po le a le whakuakua ia Yesu le ku ki whakuakua ia a le whaia o kou malemele o le peritomenga ia o nisi fo'i whapea po le a fo'i lo kou whaatuatua ia Yesu ai le whaia o kou malemele o ngaluenga o le tūla fono ia tele na o mai le whenga tuai ele a toa le whaolatanga le alanga mafuanga whai e pausol se o kou sole nga maa ngai le sao o lo kou ngau ma le kou ngā lala i le whaolatanga nga o Yesu ngau kou whakuakuai au le ngei o mai le whai unga e ua totoso kou vai whaaleangang so le songa whaila mo o ele nei asua a tonu sa a mata mai fo le nei tausanga e mai se le kai mi fo le ta o New Year resolution o me fo o toi fe tu una inga o ka kuolanga i le amatango le tausanga o ka se fai o ka kuolanga lo wolanga fie tu ina atu i le tua lo ngā lala tu ulo wolanga fa o ngā i le tua ai ke ua sau wa fo i le olanga ia ua e o fo i kai peo le melenga o i le kalesia kaletia ua totoso o vai whaaleanganga. Talanga le skam kiki ngai, kua totoso a vai. Ua whai si whaale lewa o lau savare. Ua le ai se ngā ngau ma se ngā lala i le tua. Ai o le mepi whaale ngā kula me whapena. O le tele o tangata nā mata le tausanga. Ola se fia i le li. Ola se whai me fia. Ai uma kausanga. Ke le tangata ua wha vai. So le lui taula mo oe i le nei taimi. A whai ua e o mai le nei taimi le tausanga. Ua lusi the spirit of the moment. Le nganga o le kaiminga e whiloa i a Yesu. Ma le ngā lala sa e fia ku i ngā tulo o langa i le tuwai. A su ese kaimi ka kaunga makuai. O e koe kuku ai o vai whalenga. O le whai unga o tausanga le ngai. Whai ui lunga i le ngoka mawalunga. Ia lo o langa wha ngā ina mo le tua. O le upu mo oe, whaaiu le lei lau tausanga. A wafe mai kara le stamaloa, a whaaiu le lei le kausanga ngei, e a maka e tausanga fau, o le whaoso ngō fie, ai a whape whaaiu whaia inga lau tausanga ngei, e koe hofo le kaukasa unga fau, e ke koe kaua e fo ilunga le maunga, koe kaua kia e, koe tau a mata fo ilo o lang, ai o se mea maa nei a mo oe, whaaiu unga le nei tausanga, whaaiu manuia, e koe a maka foi ma le fia le tua so soani ia te i mātou te le niso i mātou na a mata ma le fia ma le nau ia te oe se e lofa whaatu mawina le nau ma le ngālala whaai uai le nei tausanga i ia o Yesu. Amen. Never
mali dala fe pesela o jalvo e fakasala fia ongo vaiala I Samoa. E malavinga na le tua I tato fia mea uma e silisili ailona vi inga mawhai ailona whirangalo. Tolunga tua I nale polkalame la reto leola mole atuela kang whao taile sunga le whiwhi au ia pasta la whaile kopo Assembly of God I lano I savai ia mole tato polkalame le so la anto mose siona whao poponga I le aso muli o la neito sanga la so antai au pe tato waulia manuia I lona lofa malona ngaleli. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ja, o lewa tois fulu lima malai afa minuton talo lek tula e lua I le ding vaingo la woli. Wat tala van toi ja usangi siosi malai engele ma futu bei daimele pone Australia la kan sing lea. Fai unga sopi yo. Ja nga, o de fangu vaya ye pia fe wo vevela. Ja, das sit mua ja malo le fe fe malo le tawa. Ja li sine o tanto fa linga e le tele. Mo le ding vaingo la woli wala le long puyeli. O lo to pa ia ya malo to maluni si fo yo fa moi. La fa pele ona fa tonu e le fai unga o le dei fo I yaso. O le tanto whalinga mo mua e whapea. E te malanga I Samoa ia so fia. Aua e te anu ma avele misela. Pui e pele ia o e mala taupi tono. Mai wha mai ma tautia e ala I le wha mautinoa. O le whaia o tui pui a e te le malanga ma aluma avele au pe patui. A se siane le info.health.nz/book a vaccine. Be talanoa ne I se fale talavaila tane. E se le tā wala vaenga lea wa yellow no for si le fia. E mi se leva tanto ia fai malanga I antono e mamau I aso fia o le rei foi tu sanga. E le le ia le alu o ngā wau fai au tui pui. Ia ele anga lo la kue ma ia Samoa. Ia ona te li hei leo na whae le tutongi malau insua foi le. E ta o le travel insurance pa tutongi lau pa sese. O le tanto whaalinga mulimuli loto whaamanantu a tama whanau le ainga o Simanu e New Zealand. E ia I whatalele le pa ia sausaunga tau Samoa. Ai whaapito le nei whaasalaunga I tama whanau le nei ainga o sa Simanu o lo alalama papa au ia te aroa nei. O le upo le tusi o le Israel o moni e te tala le whaamalama ma vava ai antu ilona nuu malona siusi o manga. O le ai le ava ma le whaaloalo e whaamanatu atu ai si o tātou ainga ia le tātou lotu whaamanatu whaala tausanga e pei o na masani ai. O le awhaiele le asto nei a so tolu o Januari e le whale kaute Pasifika I le se lau Seddon Road I Frankton Hamiltone a mataina I le tulai se fulu I le tai ao. Manatua maile le stala le whale tamba e le mo o mia ni tai. O lo o saunia uma I Hamiltone me tausami ia walo tau awa yatu. E morisi whaamtalanga, whaamsota yane I le o lua fitu, lua wha tasiono, tasi fitu iwa. O lua fitu, lua wha tasiono, tasi fitu iwa. Po lunga o le Facebook, ia po sui foi o le tātou komiti. Whaamtele o lo seinia le komiti o le ainga sa Simanu I New Zealand nei. Ja, awore ngalo ia joile da fa mo taua e fa tonu wina le fa ngolo venga so nei nai le fale o le kaute Pasifika I nai Hamiltone o le Mexico City anga kawa ele ai se tai mo mia na o lau la fonga Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Teine la lele Malanga tune ileva alele Taimi umalava utemiti Iawela upele sili Aole ne wale ayo se isi La upele moni Eiti ole fili eita si ole fama oni
Malanga foi ilu America Ele ngata ile suile va ai sui fo I folinga Awane inalo mai hamo To e foi mai ise aso Malanga au nei au kilani to e va ai au Oh 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 Lau pele moni Eiti ole pili ai tasi le fa maoni Pipa 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 pipo Pipa 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 pa Pipa 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 Zoom
Pacific Love Band Malay tu takke mai. Lewa toe lua mala familu turn talo link to line lua. Tupila before you hang on telephone wala radio sa momo sefa waponga o tatu talape tali to line lua. Ila wo le so e Michelle tanto filo inga. Sing sing ya tu stand to over le songa ya little ya va bina vai pro ani men tupu. Ya baile na va ya so se ya me for le ding va ya so. Il vai ai Christmas Samo. Malole Tafafa. Yeah, man, over. Talo fatu I lau whafunga angale nei tu la o le awauli ai alo mai o tātou telefone wa tu whātasia e lau Radio Samoa. Wa moli mawina la afio le tele o whaitu o North Island I le malo losi ma le whaatau tau sa vili mamatangi I le amatango le nei vaiaso. Whaapele mama foti munga e pei fo ina whaamawina I le mo tu si o le litise I le tele o vaengo le atunuu. Ai lo faalia le ono fetaia I peo New Zealand ma le e motele o William Faititili o le afalongo ina I se taimi o le aso. Tawiwi poti ma le leiti o whaavao malo New Zealand. E o atu lawa le tolu afe ono se lau se fulu ma le lua fale ma no fuanga na afia le motu si atu ai o le litise. Ma o lo whailo na afia mai lawa whaitu o Foxton talu mai le itu lai se fulu le po le aso ngafua. Li potia mai foi le whaapopo ato tangata ngā lue o le au nanga le lecture feso soani ilo lato ngā luenga whaatino ai wo lato whaalia le tele o laino e le tise ua fia ono le malo losi o matangi masavili ma e tā ua e le o mai loa se taimi a o se aso e whaalele ai. Ma ua le pā ua la au te tele na tā fia ma tā puni ai o ne toi uia ma whao ngā awalo le State Highway 5 I le vao le awalo Tane Road ma Opiki Road I whaitu o Manuatu ma Whanganui. I tu sifo o le South Island na toe o la atu le letise e Karamea ma Lito Wanganui. Whao ngā ai afi whao la letise po generators. Whamawina I whaamtalanga mai le official wa ai tau le wheangai peo le atunu matimunga mamafa ma le malo losi o matangi e tō whaatau tau mai sauti se sae. E au whiai tu langa wawa ai o lo o iai whaitu malo o Tararua, Wairarapa ma ngātai whale o Kaikoura. O lo o whautuaina Marlborough Sounds, Nelson, Maitu, Isisifo ngātai whale o Mātū o Fox Glacier. Se e pā ia lawa uli o le asolua, a ilanga ia tu la fiafi mo Wellingtone. Ona o le tele o afianga ma le lolo wā tele o le tau o le uwha amanino mai le laula wā fono po le council le tu malo o Tauranga. O lea ua o la tau tau fiai le tele o whaata singa te tele, ma le pokalame sa whaatu langa e whaatau nuu, o fiafianga mo le tau sanga fau. O nei pokalame sa whaatu langa e mātua,
Papa Moa Mount Manganui Gretton whaapelo lātou a ai. Peitai ua whaalia le laula wa whono po le council ua le saonga le muvaenga uma ona o le tau. Ai o loo whaamauina le hono whaatau nuuina pea o mea whaapapa po fireworks i le afiafi mai le afo le iwa anga i ato i le sefulma le lua i le vaveao pe atu sai ma le tala o le tau. Ua whaamaunia mai nei le pepesi ai o le whaamai o le COVID-19 sefulma le iwa i le whale mai o koa. Ma ona o le tūlanga o le whaamauina ai le tau fia ele au nanga o na toe au tawa atu ni mai. Ona o manmanunga lava i le ono sa sao mai itua o le whaamai. I whaamtalanga mai le New Zealand Herald na whaalia ai e to ono mai o lo o te tono le whale mai. Ua whaamaunia le awhia le COVID-19 sumale iwa. Ina ua mai a whaatino i loilonga ma maua ai o lo a awhia. E au fiai mani tausi soifua whaamauina e to tolu wa amata o na wa ai a unga o le whaamai le COVID-19 mane iwa. Whaamauina o lewa tau fiai o na toia talia se mai anga i atu le whale mai ma tau fiai o na toia iai se tasi asi atu. Ua whaatulanga ai foi o na whaia puni fofonga po masks ma le tele vaenga ina ia whaititi ai le pepesi o le whaamai le COVID-19 mane iwa. Whamanino le whaululunga o le auaunanga i koa o le whaamamafa o lo ave le pui o tangata po o mai o lo i le whale mai le teimi nei, whaapea o na tangata ngā lulue. I le teimi nei le o iai se tasi o mau so na ola mai lea whaamai. Ai i whai maunga mai le auaunanga le soifua malolo ina lava ia po le New Zealand Health o whaamauina le o atu le fitu se lau tolu suma le ono tangata wa a fia le whaamai i te tono le tolu se fulu waso. E au fiale se lau fitu sumatasi o tangata na maua mai le vai aso taluai, o tangata mai tu ese o le atu nuu. Nisi o tala e vale se fulu tausanga le matua o se tua asina sina la lavea ina mai lo na ola, ina waleilo mai o ia maa a fia. Au iai i sana sāwalinga i Kawarenga Valley i Coromandel. Whamauina i reporti na maua e siti nā mo Natalie e toa lua lea ta māmatua, ma whaapea sa ia ofu ina se ofu vai pupu po shorts o se miti afu limpo pupu po le singlet mai le iai sana whanung vai po o se mea ai foi awa na o se telefoni. I tala anga i le mataa upu e whaapea na whaailoa ane i le ofiso leo le mataa upu po le itula se fulu i le po le aso sa. Ina ua vala awane se ali i mo se feso swani i le leilo ai o lea ta maa valu se fulu tausanga le matua. Ma o lea na vave whaatino ai loa e leo ala to i loilonga masa i lilinga e tu sai ma wala whaate konolosi po le track ai o le telefoni. Ma ua na o lato maua i loilonga e se lau mita le mamaolo iai lea ta ma mai le Corbus Hut. E lua ni vaalele lavea i po helikopa na nga i atu e feso swani pe tai e le ima whaia na tūlau ele ono o le leanga o le tau. Ma o lena whaamauina i lo le feso tae ane o siti nā mauna tali o lo nofo lata ane lava i le vaenga o lo o iai lea tamā mo se feso swani. Ma o lena o lato maua atu ai loa lea tamā ua matapongia ua leilua se isi. O lena tamu whaia i loa le tina masiana whanau e to lua e whaatino vave ngā yo inga ina e feso swani e ala e whaamawhana whaina ina o lea tamā. Ma tauma whai loa e ave le tamā i le whale o lo au mawai. Ta ua reporting na tau nuane sui o le feso swani mua i lea tamā i le taia o la asunga fua ma whaatino ai loa la tau ngā luenga e ilo. Whaalia le tai leo asiasi po le inspector ya Mike Henwood o se tūlanga mawai ona ua matua i laki lava le maua o lea tamā. Ma ua whautua i nai fua le toa tele o loo fuafua nga e mo ia sāwalinga umi ina ia mana tua le ave o mea te tau o na ave. E peo na iai o fua te tau o na ave me ai tau mafa ma se whangu vai ia awane ngalo. Tu sa fo i pe na o sina taimi e aluai se sāwalinga. Mai tala mulmuli ua whaalawi lo mai nei tūlanga o le numero e ua maliliu i lungo a wala tele i le atu nuu mo le nei tausanga i le vaitau le nei o le kirisimasi. Ma o leo whamauina e to atasi lava se ali ua maliu i na wā a fie se taawale na lavea i Napier.
Iwi poti mai le New Zealand Herald na tā ua ai na lavea lea li ina wasasoa o ia se tāwa le whaitu o McGrath Street. Latane lava i Wellesley Road po le se fulu minute te ai le tula se fulu le po le aso tōna i le vai aso tālu ai. Whamawina e whai lava sina tū ngā o manu anga na awhia le nea lii mai lea whaalavlave ma ono o ia whianga na maliu lea li le whale mai i le lua aso muli muli ane. O tarasanga ina nea leo leo ni mōli mau po ni se o sila fia mai loa lea mata upu ina ia whafsota i atula lato o fisa mō ni whaamtalanga. O tūlanga o aso fia na amata mai le aso lusu whao te sema ma o lea ua whamawina le iai le tangata umaliu i lunga o le awala tele. Ai tūlanga lava i le tausanga atoa mō le ato nuu o lo o iai nei le numero e ua maali liu mai whaalavlave i lunga o awala tele i le lua se lau o nosfun maleiva. I whaamtalanga e whaapea a whai a tū mau i la loi fo le lua se lau fitus fumalua le numero o le afa pena o na ave ai le fai numera ma numera lo na lua au pito i mawalalo lava talu mai le tausanga tasi i wali matasi. E ui se mātango fia i o ia whamaumaunga a ua whamauina le mawalunga le numero tangata o male liwi i Hawke's Bay lava ia e peona iai le luas fumalua o e ua mau o lato soifua le tausanga le nei lua o lua lima. O se tausanga o pito me tautia lea mo lea whaaitu i te tonu o le 5 tausanga. Peona maua e valu le numero mawalunga atuai na i lo le tausanga na tia nei. O tātou telefon nā mwhaiona tū whaata sia lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga, whaaftai whaafunga mai, tō whaasoifua. Radio Samoa.
T49 Umuma Louis on the track kila ni vaingola woli eva vai train to foil por la mefanga solo la radio Samuel la tele ole amo Exodus band biora ifa funga jimbole antulanga fa train ile venga ya lulu ile aisha huch malvaingo telefone la radio Samuel mo tanto tala ole enjoy fa funga ile July tolu la de Christina Tanwasa male ainga dai mele ponde fa tala ba tu la sina leo papali e mo tu mala vale ma tu mile ni vaingo la woli io fai na komma vaya sia asa le la ala banga ye panga ye singala au pa lo foi le lifa
singa papalau fala iai fiu e koe wala au mai tau. Pele e se fa mole mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va ore o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le wosi se la va ore o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so say ta fa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo a toi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio samo ai o moni o si va o le malama so oi nu ui tu ma la fanga I want my way to a safe face so far I'm telling a bear why fear si for ilava o le cha foi le wosi se la va ore o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so ya foi le wosi se la va ore o ti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 so say ta fa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo a toi nei mo si va rock and roll ai wona lo ya o le papio samo ai wa moni o si va o le malama o solo inu ui tu o malala fanga I want my life to a safe face so far I'm telling a bear why fear si va foi lava o le cha foi le wosi se la va ore o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so ya foi le wosi se la va ore o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala
Potala no ai te ne matama Tubu mai ifa afia fianga Numero tasila utupulanga moa taalo unu O tatiu ai ile neivasa Afio mai utafai ono ole matua Afifio asima le patuma ai ngai tolu Maliu mai lawana tai Manongi a manu matama pule no foi tu ai nga Ofua tamanga fa Afio mai otofai ono ole matua Afifio asima le patuma ai ngai tolu Maliu mai lawana tai Manongi a manu matama pule no foi tu ai nga Ofua tamanga fa Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le fana witi o tuipui pui le COVID is flu river mo I latou is fluon tau sanga malunga atu fa pea ma tuipui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le faletusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics Afia maua sosa Omega ka Diana lowi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mailo ile Omega ka Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau po le telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua Susu mai manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O se tala fiafia nei mo I la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing I le mautou Samoa I mangele, e nau le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, Morisi whaamtalanga whaafsauta iane, I le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, Monisi whaamtalanga, I le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Eva mai pea I the radio, kasi lima I wakolu a mo. Au ngate le sunga mo
Fianga o le ringa la woli mai le la so a to fo ye tu au tanto ma fu fonga e me sa tanto fo ye la so io e bon tibri a fo yo nei to sa ilisef so so ni mo e mana utaval a we te pole lo fa ta simela sunga ya Victor le tutua e mala o danga le Thai World and Octo Limited iona la lai luai nai o Tara ma tala fa tu le sunga Victor malo nga lu malo fo le fa malos. Ya, se fua maua malangi ma so fafonga mua. Alona sa I malo ko tawa sa I mutura de uli matalo ko Samoa. Lo ta poinga mo sa malawa o so será vai mafika maiaia. Alona bano sa ia te to pasinga asala dela. Ya, vai so pa malu vai so vai isa a kambanga re ya. Vai para malu ruari tonga mu. Ciao, le la va io. Ma mi e lo pico con ari dei fare o tagliari Victor. Ya, siya. Kenda ngo paya nga o tayo bay pala. Kaya ka la word for ma ya. Ya kamanga. E fa ke mania ko le sa wole mole e mi se le vela le we tanto le ni vai ta. Victor o ani aso tatala ya o ani pol kala mel tanto o nanga mo aso malo lo o le tau sanga fo le usau ni tu tanto.
ia whawhaifonga mua mo lewa noa o toyo tae au le mato wasu e loka tātou tae au le lima maro lore tātou ngalwenga kakoea e me mātou la sungafua so tala tātou whare ngalwenga mātainga la sungafua au tae au le tātou la siaso so le tātou special lua supaseni ia umalawa tau mato lua tātou na temile me kuio o lau bifi o lau snoko pupas i na mato company lua supaseni sea ia mofuilau mato whailonga ringa tufa ta te whatauna se lome a mato i rea whatau to tātou aso whangasua tātou special na lua supaseni ia ole tātou a pompesini ole tātou pesina di vatasi ono sene to esea ole i vatasi lua tala whaiva tiso tala ki tu i vasene Saiplo App Cartex Airpoint so la tātou whalelo e morpa ue tu ro tā vari a mātou Cartex ole app ka mai kakari Airpoint ta whakelo mo so kāna hinga download app inga tātou telefoni ia whainga morpa ue ta pe tu ro sa i a mātou Kesi wasu kalu tala i vasene whaintewi whilai a papel o leanga lo com que se foi na sua por isso que se for uma televisão para ter lo mais com pesini a papel o força malanga a papel taiao esto que foi to que que fala to ta la stação para to fale para to palestinia a você pole no caso do caldimana taiao pelo que serve lo que se serve já que vai normal ta vale até uma lema no lei ia wala sang ale bun mo tato wala e pale wo tua suta la e sistone i tato pam le tato fesilia ava fe lo mo tino ata no na iso sa mo se pani mo e a vai se siaki lo vai para ta vale o au so kimu ata pale o ma ata vale im so spia tong fa le do so spia ia le la valo walu ai o ke ta vale ia e te se foi me nei se me fare con ia ngata pole mo mata ore fa tau ata vale fo ta ore twai se ro filinga na to fa vale tenga mato faina song ta te mina mata e maso ta la ngai bunga ngata pole ta te ta vale twai ata te filinga SUV ha te tas o ta te apu o venja hai last man di se ta vale man ke o teni me ke sa o ma le ta vale pa que me fio fo o le snoko po pasi mana papi tato fo wili o male lifi o mana lifi lunga tato fulese me ke pole so fa tau to mana teu i le mate company ava pensi tu danga fengale te ma to ere dinga ma to tau fa tau o taingo o so se me ke mo ko ere ngala ta vale fa tau fa le ma to fena tulanga mo o ma to fa tau ia fa tino lifi mo to se fo wili lava pa le lifi o tato po pas snoko o feos hasta por esas escenas. A ver, se moli de mola caspo o le sido tabale in light, se lo que en la escena tabale en el gol para tengo una yai. Hasta por lea y ole a tato tabale monde le hace por el caso o le lo hace o le mesta serio o le plus by active lo hace su fase sama onde iba a la primera y le vayase tabale leila tabale fo tabale na monde vayas a ver que sia su maya que te da uma informação numérica o iba lo fitu fase lo o e te suma foi e a si de matou estamos go o le matou fal pau ta si fitu solo pecho o ta po po tuai que me hacía mo está vale la mo se lamu a fa pecho de motino a mal tener ta vol fa pecho so si que me ele matou fare merca lo su tala de vayaso fui para ta vale leader with alignment pa bastas mo ta fo willy o tasi to lo se lima na to fitu se pen lava Nexus Yokohama Pistone o malaga to fa a fa pesi avena pa usa mo fena tu na to sa ya mana ta masan vidi man mato numero o iba fitasi to talo to o ya te fasili to ya lo sa mo fa so soni mo oi ya a ver por ne va no con mo a familia sai to sa mo pa uma lava le to a compania mas que foi to a listo sa mo sa wa o le fa nga foi mal to a fa e le tau sanga ia maunira wata sang fo la sunga fo mo ia mas se fo ile to company maros o kada mara ja va pena foi la sunga Victor Malatato Tire World ia mi se vuche ainga o lo fa muri mai nga wenga le fale le yaso o le wa to is fulo no mi tu na tale o le tu lai tolu
stemio na tātou so tai tulele fionga ia le mayava ia po a mini mena tupu I Samoa I le Krismasi e Michaele a matalia o le venga somulmuline o le neifo I Masina o te sema. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Me have to talk to you one time, boy. Me can tell you right now. Easy. Fusi, lue mai ma e isi, fai ai ma e o mau awale malolo. Makano pisi, la e mama saung el city, shopping cinema fa ai kulisi, e luka ka fa fa ma sponsor malosi. Vai ma se alofa, o ka ko uma o ka ngaka feola, ba ai le musika la le patu I mai o. So ma sau finga lele mai inga o, e luka siva sima fa uma I le po, ma fa I fa lele I se I so peva ai master Jackie like peko mai o. Siva ai ma e fusi, lue mai ma e isi, fai ai ma e o mau awale malolo. Let me go to hold the mic, press start, feel the vibe. Shine like a shining star in the lights. Live on your radio represent 685. Pick up my other best, say I can play what you want. Feel the real sound of best hit in the town. Shake your body up and down. Jump for the crack, race to go shout. Zip so Victor, Mr. T, shake check. Siva ai ma e fusi, lue mai ma e isi, fai ai ma e o mau awale malolo. Test 1, 2, 3, dance to the beat. Like you're singing on the mic, stepping 1, 2, 3. Jack is the man, okay, back away for free. Listen to my music themes of reality. That runs from every corner, Upolo Savai. Zole, are you loving this, Mr. T? Can't you see? Now we will missy, for shit's neat. Yes, I'm loving this, Billy. Siva ai ma e fusi, lue mai ma e isi, fai ai ma e o mau awale malolo. The best seller was out, lue ai ma e Siva. O musica ma lie se awa e keita. Fai ma ai ngai au fika fika. O ma kongi ye ne banga o mele pisa. Lue ma e Siva ma ila o musika. Drinking every night, it's an everyday hustle. In the club all the time with the Viley bar. Looking out for them tips, cause they the #1 sponsors. Ain't getting free drinks, ain't never a problem. It's the night at Lighthouse, the show shout. And tomorrow night the show shout again. And the night after that the show shout. I must be living in a dream, cause it's never ever my shout. Siva ai ma e fusi, lue mai ma e isi, fai ai ma e o mau awale malolo. I clock these glitches like I rode on raw ridges. Only with the muscle force, no bumble little witches. Swing away your wet, let me hit them glams bounce. You're rolling with the masses, only smiles, no frown. I see the ocean time to top of their plate. Lot of love, no hating in my paradise state. Pick a spot so we can kick it till the morning. Do a little yoga, moaning and groaning. Oh, hello, daddy. I'm okay. See my sip so. Yeah, okay. Siva ai ma e fusi, lue mai ma e isi, fai ai ma e o mau awale malolo. Diva ai ma e fusi, lue mai ma e isi, fai ai ma e o mau awale malolo. Yo, Victor on the K1 Digital. Mr. T, Sip So, I'm a pain, Little Nike, Shy Guy.
ita awane ingalo ina cha fenganga Mai uma fauna itubupea iaso uma le fia vaia oe le mana mea itai mi uma lo fate a pay io ma fa mo ona mo oilo au ia so uma Ole sabi o mau mamau o te tawa sa ai o faina tamatina o me uma o te Pula, no flipping on the lot to one so. Never for your way telly, the swill of no, ya or your soma. Asuma, say you live for a bow. Public penetrate, I might say shit up for no. Kill him from time, yo, limit to love. I feel no pillow for fat mountain person go na. Bowling up for Yasakeli, Kamasuma. So clear Sammy, you'll be enough about it, Bungala. Get him a Kalakaba, you let him bungo. Really kind of sorry about not bungo. So by you pick I can pay you out of far. But not go to my father, I come on Maroya. Fakula in a buka, the Kelomaya Ika. The swallow was silent when go feel the Polonga. But I feel so come far. No galala. Well, my petting Masuna. You know, sabi o mau mamau o te tawa sa ai o faina tamatina o me uma o te iai ole sabi o mau mamau o te tawa sa ai
tine Samoa ya malama le tainga o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupulanga talavo ine ia so se mana o faali ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu ole tu feel tine Samoa ya malama le tainga le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupulanga talavo ine ia so kasi mana o faali ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto Fatalo fatu I lau fafunga le nei tula o le awauli ai alo mai o tātou telefone wa tu fatasia e lau Radio Samoa. Wa moli mawina la afio le tele o faitu o North Island I le malo losi ma le fatau ta o sa vili mamatangi I le amatango le nei vaiaso. Fa pele mama foti munga e pe fo ina fa mawina I le mo tu si o le letise I le tele o vaengo le atunuu. Ai lo faalia le ono fitaia I peo New Zealand ma le e motele o William faititili o le afalongo ina I se taimi o le aso. Tawiwi I poti mai le leiti o whaavao malo New Zealand. E o atu lawa le tolu afe ono se lau se fulu ma le lua fale ma no fuanga. Na afia le motu si atu ai o le letise. Ma o lo whailo na afia mai lawa whaitu o Foxton. Talu mai le itu lai se fulu le po le aso ngafua. Li potia mai foi le whaapopo ato tangata ngā lue o le au nanga le lecture feso soani ilo lato ngā luenga whaatino ai wo lato whaalia le tele o laino e le tise ua fia ono le malo losi o matangi masavili ma e tā ua e le o mai loa se taimi a o se aso e whaalele ai. Ma ua le pā ua la au te tele na tā fia ma tā puni ai o ne toi uia ma whao ngā awalo le State Highway 5 I le vao le awalo Tane Road ma Opiki Road whaitu o Manuatu ma Whanganui. I tu sifo o le South Island na toi o la atu le letise e Karamea ma Little Wanganui whao ngā ai afi whao la letise Port Generators. Whamawina I whaamtalanga mai le official va ai tau le wheangai peo le atunu matimunga mamafa ma le malo losi o matangi e tō whaatau tau mai sauti se sae. E au whiai tu langa vava ai o lo o iai whaitu malo o Tararua, Wairarapa ma ngātai whale o Kaikoura. O lo o whautuaina Marlborough Sounds, Nelson, Maitu, Isisifo ngātai whale o Mātū o Fox Glacier. Se e pā ia lawa uli o le asolua, a ilanga ia tu la fiafi mo Wellingtone. Ona o le tele o afianga ma le lolo wā tele o le tau o le uwha amanino mai le laula wā fono po le council le tu malo o Tauranga. O lea ua o la tau tau fiai le tele o whaata singa te tele, ma le pokalame sa whaatu langa e whaatau nuu, o fiafianga mo le tau sanga fau. O nei pokalame sa whaatu langa I mātua, Papa Moa, Mount Manganui, Gretton, whaapelo la tau a ai, peitai ua whaalia le laula wā fono po le council, ua le saonga le muvaenga uma ona o le tau. Ai o lo whaamauina le hono whaatau nuuina pea o mea whaapapa po fireworks I le afiafi, mai le afo le iwanga I ato I le se fulma le lua I le vaveao, pe atu sai ma le tala o le tau. Ua whaamaunia mai nei le pepesi ai o le whaamai o le COVID-19 fulmani iwa I le whale mai o koa.
Ma ona o le tūlanga o le ufa mawina i le tau fia ele au nanga o na toe au tawa atu ni mai. Ona o manunga lava i le ono sasau mai itua o le wha mai. I wha amtalanga mai le New Zealand Herald na wha aliai e to ono mai o lo o te tono le whale mai. Ua wha amau ni ele a fia le COVID-19 male ina ua mai a wha atino i loilonga ma maua ai o lo a fia. E au fia ai mani tausi soifua wha amawina e to atolu ua amata o na wa ai a unga o le wha ama el COVID-19 male Whamawina o lewa tau whiai o na toia talia se mai anga i atu le whale mai ma tau whiai o na toia iai se tasi asi atu. Ua whaatulanga i foi o na whaia puni fofonga po masks ma le tele vaenga ina ia whaititi ai le pepesi o le whaama i COVID-19 male iwa. Whamanino le whaarulunga o le auaunanga i koa o le whaamamafa o lo ave le pui o tangata po mai o lo i le whale mai le teiminei whaapea o na tangata ngā lulue. I le teimi nei le o iai se tasi wa mau so na ola mai lea wha mai. Ai i whai maunga mai le au nanga le soifua malolo ina lava ia po le New Zealand Health wa wha mawina le o atu le fitu se lau tolu se fuma le ono tangata wa a fia le wha mai i te tono le tolu se fulu waso. E au fia le se lau fitu suma le tasi o tangata na maua mai le vai aso taluai o tangata mai tu ese o le atu nuu. Inisio tala e vale se fulu tausanga le matua o se tua asina sina la lavea ina mai lo na ola. Ina waleilo mai o ia maa a fia. A iai i sana sāwalinga i Kawarenga Valley i Coromandel. Whamawina i reporti na maua e siti nā mo nātali e to alua lea ta māmatua. Ma whaapea sa ia ofu ina se ofu vai pupu po shorts o se miti afu limpo pupu po le singlet mai le iai sana whanung vai po o se mea ai foi awa na o se telefoni. I tala anga i le mataa upu e whaapea na whaailoa ane i le ofiso leo le mataa upu po le itula se fulu i le po le aso sa. Ina ua vala awane se ali i mo se feso swani i le leilo ai o lea ta maa valu se fulu tausanga le matua. Ma ave whaatino ai loa e leo la zo i loilonga masa i lilinga e tu sai ma wala whaate konolosi po le track ai o le telefoni. Ma ua na o lato maua i loilonga e se lau mita le mamao lo iai lea ta ma mai le Corbus Hut. E luani wa alele la vea i po helikopa na nga i atu e feso swani pe tai e le ima whaiana tūlau ele ono o le leanga o le tau. Ma o lena whaamawina i lo le feso tae ane o se tina mauna tali o lo nofo lata ane lava i le vaenga o lo o iai lea tama mo se feso swani. Ma o lena o lato maua atua i loa lea tama ua matapongia ua leilua se isi. O lena tamu whaia i loa le tina masiana whanau e to lua e whaatino vave ngā yo inga ina e feso swani e ale whaamawhana whaina ina o lea tama. Ma tau mawhai loa e ave le tama i le fale o lo au mawai. Ta ua reporti na tau noane sui o le feso swani mua i lea tama i le taia o la asunga fua ma whaatino ai loa la tau ngā luenga i ilo. Whaalia le taita i leo asiasi po le inspector ya Mike Henwood o se tūlanga mawai ona ua matua i laki lava le maua o lea tama. Ma ua fautua ina i fo le toa tele o loo fuafua nga i mo ia sāwalinga umi ina ia mana tua le ave o mea te tau o na ave e peo na iai o fua te tau o na ave me ai tau mafa ma se whangu vai ia awane ngalo tu sa fo i pe na o sina taimi e aluai se sāwalinga. Mai tala mulmuli ua whaalawi lo mai nei tūlanga o le numero e ua maliliu i lungo a wala tele i le atu nuu mo le nei tausanga i le vaitau le nei o le kirisimasi. Ma o leu whamauina e to atasi lava se ali ua maliu i na wa a fie se taawale na lavea i Napier. I reporti mai le New Zealand Herald na tā ua ai na lavea le ali i na wasasoa o ia se taawale whaitu o McGrath Street. Latane lava i Wellesley Road po le se fulu minute te ai le tula se fulu le po le aso tōna i le vai aso tāluai. Whamawina e whai lava sina tū ngā o manu anga na awhia i le nei alii mai lea whaala lave ma ono o ia fianga na maliu lea li i le whale mai i le lua aso muli miane. O tarasanga ina nei a leo ni mōli mau po ni se o sila fia
mai loa lea mata upu ina ia whafsota i atu la lato ofisa mō ni whaamtalanga. O tūlanga o aso fia na amata mai le aso lusu whao te sema ma o lea ua whamawina le iai o le tangata umaliu I lunga o le awala tele. Ai tūlanga lava I le tausanga atoa mō le ato nuu o lo o iai nei le numero e ua maali liu mai whaalavlawe I lunga o awala tele I le lua se lau o nosfun le iwa. I whaamtalanga e whaape a whai a tūmau I la loi fo le lua se lau fitus fuma lua le numero o le a whaape na o na ave ai lea whai numero ma numero lo na lua au pito I maa walalo lava talu mai le tausanga tasi I wali matasi. E ui se matangofia ai o ia whaamaumaunga a ua whaamauina le mawalunga le numero tanga ato male liwi I hospei lava ia e peona iai le luas malua o e ua mau o la atou soifua le tausanga le nei lua o lua lima. O se tausanga pito me tautia lea mo lea whaaitu I te tonu o le lima tausanga. Peona maua e valu le numero mawalunga atuai na I lo le tausanga na tia nei. O tātou telefon nā mwhaiona tu whaatasi e lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga, whaaftai whaafunga mai, tau whaasoifua. Tasi lima I watolu amo Radio Samoa. La música nei tato e matasi ai al pule a o ia fica e fai le nei olanga se o le fia lava tu sama brothers fa fia I loanganga mana tu fo ia le nei olanga O le wa se fulumala fa miru tu chain le July tolu le dasa fa funga le tatu tru e se fa ponga na o tatu tala I vai fanu o le fo ia woli o le so lua le ia so tolu se fulu le masina ya o ai foi o te se male o tatu ye nei le lo famala le o le tua mo le atu langa fa tai ia tatu telefona e peona e fa funga chi le ni vai ngol le woli ya peona o tatu stimi o sola e mo le tatu o no ai tolo no ai foi ya ma fa so ma le sui o le tatu wala leo o lo fa pele o ngalu e puno wai mai tono sa mo le fionga ya lilo mai ava mai na vai ya wa fui ni men sa tupu e ona tatu si la fia e me se ia leo so inga po so inga malo malo ya le na mo mai oh no la so le se ko ke le wo mo yo ya au te lo le mo ya e ko ki ya mo ya ya wa mo malo fui ka ko ya ona umalo la ia le me le vis ya male ka ko le mano lo ai mas ai tanto wo mai si yo ka ko wo pongir mo le me ka le la file mu ya maleo la vo ilele e te anu te ngā lue we ke ola le anga mal ko ngā ola ngai ke ola mal me vo ilele o sa ngā lue ngā so le au si kai diri pe o skai di pe o le skai di ari o skai ya ui me fa merkan la vo ilele ga ko o le me sa de veki ya o le me vo ngai ko fo ia ile veki ai le ilo tanto wanga yatu ile fionga ya liro mai yava ya pena ma ile kirisimas ya enjoy foi manai toy so yolo toy o le nima sina o te sema ya fa jalo fa toy le riga ngola so lo fionga liro mai yava ma lui telele kirisimasi ya ma lo foi le fa ma lo le sai ya fa tai fo le wa mo le va tanto te vesila fa ya ile so ai tanto tele yo le da to so fo lo lu manai ni ma lo ma lo so fo manui Malo fonga mua, malo tawata I lau tau wha, ia me se fo I ole tato le tio ina, ia wha malo fo I le tato watunu, manuia le kirisimasi, ia le alofa maleanga lei o le atua, pa malo atu le neitu la o le aso, ia me se fo ia o le tato whai malo longa lava I le nei fo I vai tau o aso fia, ia I nei Samoa, ia I mātou, ia whapea fo ia te utou ina o whea lava o lo e mai moa mai ai le nei por kalami. Ia whaatalo whaatu lau fionga, lau sunga, lau tō wha, ia, ona o le tūlanga fo I o lo o tātou iei nei. Ia, e tele o lo o tāpuni, ia lava ngā ruenga se Ivanga nāua o le aso se fululu o Januari. Ai le tu wai tātou por kalami au lava o tātou talatala noa, nisi o meo lo te tupu,
Ia, ai mai se whai ngā luenga malu le malu lea ua tele la fo ia tūlanga o loo whaalia mai ia lātou whaasalaunga ia mai le o malu lo fo ia ngā luenga malu le malu ni vai tau aso fia. Ma no whaputaia lilo i oe e whaisi maa uwha fui lele o le loto le anganga ma le mawhau le matautia. O le fui numero i lātou ia le na ta ua pe no i eile fionga il komisina le tūmau. O le matanga aluenga o leo leo. Fui numero ia leo te vai e tuai. Sfulu ma le tasi ia le tū pao tamata. Fase fulu ma le tolu ia leo whainga leo le tū pao ali i os whainga i o mai au na whaatinoina. O le si vaenga pito silina whano noa, o le whai mai. Se fulu ma le lima tausanga, le lai titi o se tamaititi, o le loka atuai. Ea ai, o le matua le iei, lima se fulu ma le iwa tausanga li lo mai ava. Tu wha tasi whainu merana, lono winga, wha se fulu ma le wha. Ea, i la tau ia lena mawantu i o swainga talua i nei ala mtanga aluenga o leo leo. Ai langa o e nei tina, o e fwoi le te la talanta le mtanga aluenga. Au mai aso whiringa. Ua kai uma ea i la kounga o lo whaatauina ma whaungaina nei mea whala au whasaina lilu. Ia, o le whata mai anei au na tala noa ma le fionga i le komisina le tūmau ia le fionga i a le a tau al tau wā a whamasanga longo i maunga Samuel a whamasanga. Ia, o le tūlanga fwoi le whonga mua e le to e tau nāna ina le tūlanga o le wawa ai ai lungo o whaasararaunga i le matanga luenga o leo leo i le lātou Facebook page. Ia, o loo tuuina mai ei lātou, o lea lana fia i loa tonu. Pe fia sa o ale numero i lātou ia ua maua le nei fo i vai tau, ia ma le taimi le nei. E tu sai o so whai ngā leo leo mga luenga i anga i atu. E sa ili. Ia, o lea lai whai mai ia le fionga i a le ataua. E silia ma le 5 i lātou wa maua. I os whainga la wa leo leo. E le tasi se os whainga. O le mea fwoi leo wa ia leo leo le taimil nei. Wa le tasi se aso peo le mea sa masani i a korfia maasinga whakao se raid. O le mea le e umatua i yalu whaasoro atoa ngalwenga leo leo. O le moni le na o le saunoanga le atawa le na whai mai tatou por kalami. E whaapea. O la tou ua ready ai so se kaimu. Ma e o lo whaatino anga luenga na o le fia maua la tau o le whamtalanga. Ma le info o le me mautu, masa o le lei, confirm, ia, o na nga ilona ia leo i whaatino la tau ngā luenga. Ai, masalo o le numera lea o le whaino mai le fionga le ni komisina, masalo o le numera lea se numera mo le taimile nei. Ma ua taimile nei. Ai, le o ia ili tūlanga fo ile leo le ua whaatuptupula ia tele le alua le ale whala au whaasaina leo le aisai tonu le tātou watunu. Ma o le tūlanga lea na o siningia ele fionga le li komisina. Ina ia whamanino mai pe any cases o ngā fo ia mani whalawalawe te tupu. I le taimi o le Kirisimasi. Wa o le pō, ia manatua o le ngalwenga leo leo. E le malolo leo leo i le vaitau le nei. Mari. E whai ngalwenga uma e awa isi fifo. E ke le koe laku pe koe usu whaakasi a kurkai au a koa. Pe o aso whaiso. Le ai. E tofi mai a le sifi ia male. E whapena whaelwa e ngai a ngai ai. O le tūlanga la le nā leo loa ngai e ngalwenga leo leo. Pe al tele lava o whawhita ulim whala blawe le na ta uau na ila vea o ta vale. Mari. E leo ia ini whala whamaila na ia saunoa ngai le ini whala blawe o ngaunga o Kirisimasi. O lo focus lava i le tūlanga leo lo ia inei al ngalwenga leo le tau fuluina o le whala o whasaina o le aisa. Ia, e peila o lana whaamtalanga mulimuli nei ia te au. Pe ama se 5 minuta taluai. Se lia le 5 tangata iwa tau fia e leo. Ma wa whaia fo i molianga. Whaatala noa mea uma whapena. A ole i anga ia lato. Tu ina atu le whamasinonga mo le tūla ia i tu sai o molianga la ia la whaia e leo. Ona ole whala o whasaina o le isa whonga mo. Ioi. I le vaenga e o foi le loto malenga nga li lo mai. Ile sau ilo ngā anto i lanto, ia walo kai nā anto i leo tali ia aso e tutura i ilo mo le whaamsino. E le ngāto o tamaitai, a i mati nā ia tonu i,
La so sila fia i le me. O le ale mka fo yo le vaenga na le fai tonu i soli ga tu la fono ni ufala au vasai. Ia, o le mea le sa iai sa o maa ua i o sofa inga ia ua mawai tausanga e tele mamasina e tele o tuana iai. O le itula i mai ia le a fionga ia le atawa. Tulanga foile le a mai anga o kangakala e maua aku i ele ai sama ele au mai le ainga a le tulanga le iai ni. O le anata ua e le atawa. O kangaka umai ko kongo le fale le iai le mea le maua e le fala o fasaina e au mai umai le uleu. Mani. Ia, o le tulanga la le na o lono winga. E tulanga fo i e fonga mua. Wai tātele i loa i le whaingoa ina o molianga le uleu. Ai o le tulanga fo i le leo le tilo pea a whai o tina i a whatita inga. A whai o le whai le tamama le whanau tama a le tilo e le tina il mene i le isenga luenga o whai iai. Ia, e whaono maua i le tulanga lea e le si case le na ova ia tu iai o le whapea na whaali me le fia o se tina o atu talepe, o atu leo talepe le whali. Ia. Ai le o iai in tangata la tau ainga. Nā tonua le na ta ua le fionga le li komsina. O ina le whamalolo i le isi ali. O le ali i le o whamalolo, le o se leo. E le o se leo, o le informa, o le tangata le sa tuli mo le tulanga foi le le taitai mai o whamatalanga e winga i so tanga o tangata nei e whaifuala au whasaina. Ina ianga i engalwenga leo. Ia. O le e o atu la leo. Ia o umanga vili la ukama lea ia le. Ile aing. Ia le ainga. Lea lai ona ese le mea ianga i ele takeda leo. Ai wale o le fali. Peita ia o le ngalwenga la leo. O lea e whaatino lawan ngalwenga leo tu sai o lato pamtalangan tu ina mai. O le tulanga lana le whapea me ele tinana whapea o le waku songa whaila ko ele o kangaka ianga waku ai. Ia, ai o le whaamatalanga le a taua na whai mai tato press conference. O la kou, a watu nei al ngalwenga na e au mai umatanga tala i tono le whale le maa watu iai. Ia. Wai o le tūlanga na o la efesosoani ia a wafo ia whai o le maa wai se le ngeked. Ia o lono winga o le efesosoani ia fo i matina ia matama itai i le whaatinonga o nei soli ngā tūla whono malele a lolofa le tātou atunu ufonga mua. Ei tēnei titai se furu valu, se furu iwa, lo se furu mon tupu tausanga i e loka mai e ia lila mai av. Te leilo i ei po le whaonga ina, po le whaatau ina, po le ala ko mele whai e le mta upu le a lido. Ia, o le tūlanga fo ina le to tele e le au o mai. O le au vaenga i e whaatau atu. Ia, nei pe e manai tina, matine light. Ia, ona o le lono winga o le whao ngā ai whanau o le sitala na le nau mai. O le popolenga le na, o le whao ngā ai o whanau. Pe on sau no le fionga le li palimia. Whao ngā whanau i le whaatawina o le eisa. Ia, awala a whai o lea e le involve ai kaka lea e whaakau i le ainga le o ngā le eisa. Au le su e mengi selas ia maalwai lea i o e whaakau wai le eisa o ngā o le mawaila na tu. O se tūlanga whainga tāteli. Mai se la le tūlanga whaile le a whai o le ainga i le ai masisi a whainga alwenga. Nā mātua ma le whanau light. Ai e la se teine le pe e whapena. Ia. O lono wingo le awakwangi i kupe whapeolo kokongi le loke ma ia matali a lava ele i lo le e sen mele alu whai. Tūlanga umanao te i lo la te whamanino mai le fionga i ali a tau se tātou whatatanoanga. O le matanoanga na nei a po le 5 minute taluai. O le ana ia confirm ina mai ei. O le e ova ma le 5 tangata i wa tau fiatu ono o swainga i a malo. Ia, ai o lo o whapea mai fo ia le komsina. E le o iai ni whalawlawe o ngaonga o Christmas. E pe o le focus a le ngā luenga leo i le tūlanga leo le tau wha i titia o le sasau wha awhi o le aisa i tono Samoa. Ia, o no le tāpena ia molianga fo ia al mata ngā luenga o leo lilo mai awa. Ai tasi ale pe lua fuini fisilia e tau na maua misa tani i le vaenga lea ona o le wali mas fun bon tupu. A fai fai lao na enta pena ni si i os fainga. Ia po le ala vale tūlanga na enta pena i ele matanga alwe. E o antu ia fepua. Ia a tonu wale o whiraka ko wharapui pui fo i lele i tan malana. O le sia usilina
O lava vanoa I o I tanu malala ma le official matanga alwengo leo. E tā fia I la tau nei taito tele. E le itali mai la le fionga le komisina I le tūlanga le afonga mua e saia se singa na nga I le na weta ia le tātou au whaasalau mana au tustala e le fionga fui awailili I ken kairo. Ia nga ia siasi I le prison I o il falpui tan malala. Ma o le mea lana na vaia o karko akele o kangaka I kongo le poko e kas. Ia whaatuputupula ia wafa ina mata o mai e tilo I potu. E ngai la tangata le loka ngi mea pengi selanga pe o au whaafika uli maku ianga. O ko akele ava I e whekolofi solo mai kilo mai le pā o le potu le tilo mai. Ma ko akele o tangata I tono le potu e tas. E foi potu pe e whai whaatoms foi e iaile le tūlanga le sa whaalia mai whai amatou nā taimi e whai le matai pese ainga. E whai le matai o le ainga o le tangata e tai e nā te waia leile awali ia. E whai la whaatoms foi me o hostel. E waila ia e whola mai moenga. Ia o potu la nā pe a maltai ono sifu tangata I tonu. O le potu e tas. Ia o isi la poku ia leo ke kaua e whapena to telo tangata ia mapotu fo ia na leo a mea a ko a le ke vai ai penga sin kama I whamalama pula I kiki whapena ngale leo a le te whanongo te tangata o tūlanga o te iloa tūlanga wa ele tūlanga o tatou whapui alo no winga te tilo whatatou malo a whai whatupula ia to telo tangata e loka mai whala o whasaina ia wa tauna whai se whapui whapiko mo kangakangi Ia mai se foi o se tūlanga foi ngale le fotua I o le mawhauwhau o ngai whalele iai ma fo iai awane I toi fo I le sontula fono lea ia wataona wawa ai el tata watunu ul taimin nei tūlanga le wa iai Te mana tua lilo mai awa ana whape o tau tala sa o stasio lantu ia whatauina mei po o fea le o fie tuai o le ale whaito toa le o fie tuai tono le tātou turungu Ia e pangalea, le lo polo vaenga ngā le pi koa I lano le kako o lisi foide. Ia wā lau te mawhau I me fo ia o me ia sau ianta tifang. Anto no na wā mantana whai nā tātou o tunu uali. Ia, na whapea whaitai ai e pelo ngā mea. Le aila mea ngā sau la kifanga, leo kupsa o ai. Usa lewa maua ngai kamai e o ilunga le awarkeli. Sao le mea, ele I maua le main boss. Waila le tangata lava o le ante na te whaia. Ia o le tūlanga fo ia, o le ele I au mai alo I e mtanga luenga o leo se e mai ngā luenga po le ale tūlanga I. Ia, o ai tonu nei tangata, e whaia le mea lea, a le a fo a wai te tau ona e tala loi lato ua maa wale nei taimi le tūlanga o le tu I nā ato o fuala au whasaina. Ia e te sila fia fo I la o ele I whangamua. Ia. A whai lava, a whai e ko alima kama I areas a le main boss. Pake kai ngā wakawai ia kai mea ia. Ia a whai e lima kama, ia lo inga le kama la I le kuma. A whapea whake ka inga mākou, a whai e se kama I le kuma. Pawala nao tangata lewa ai e tangata le alwe saul. Mari. Ai le iwa ai al tangata le alwe saul I le main boss. Ono no winga la, e te le al ngā luenga e whai a malo le malo. And at the same time, whangamua. O mea nge le take care leo. Take care le traffic. Take care kako kangi fo I e taunu watu ia so uma. Take care ia domestic violence inga te tasi. Same police are doing that job. E le whapea e awhangi. Ia e paua leo units ia pe e whito I tonu ma mea neo raids. Ia o la tau ia ia tatou au penga, ia whapea fo tatou in town. O le tūlanga tāua I le tatou langulang sua. It's about time now waka kaunga kula I tatou nuku mawhioanga. Awai, o le mea saoa ia, o Samoa, e le tuwhaua ia whanau ma, o le upol nā tatou atunu. E le tuwhaua, a whaifo e pule ngā nuu pule ali mwhai pule. O le taimi le nei. E fso soani atua I leo leo, wa mantua o e whangamua. A whai o leo whataitainga, a whai o leo e sau mai sapali, whatainga o tā uasio matau nuu sapali. A whai o leo e sau mai sapali.
le te tono le units le lau te whaial susuenga. Ai sa wea le su le a inga le whakaua isa vai meo mako. E le iloa le leo mai sa vai tangata uma o le a inga lea. Mari. O ai tangata taona iloa ina ia tangata ia. O le nu uma le fio anga. Le pule a li mwhai pule. Ia tau la mua la tau e oi. E tilo ia mwhapea au mai leo ave whai whasalanga. La whai e tūlanga whai ngā whasalanga nu uma fio anga. Mari. E au te rol mea nā le whatangi mai el mtanga luenga o leo. I no o mafio anga. Awa e maua le whaingo fio le ngā luenga lai whaatino le taimine nei el mtanga luenga. O tātou no o mafio anga le pule ali mwhai pule. E ye le whawhantala no whaalonga ia so lai le i urwhale antu le isa i tono le tātou utunu. E whapea, e fiu waka kou e pisa. A o lai e inisi o matai ma whai pule i no o mafio anga. O le whai ele me whai le marijuana. O le winga la tala lilo mai. O le aso langona ye le tūlanga lea. Whamatai le o iai nisi. O matai tu tonu o le tātou utunu. O le kaula mua le mea lea. Ia le pe e whaapiko mai luma kaule le ama tida ama tomaita. O lai ai. Ele asal whaiva malmelna li. Ele asal le masalo.Oi lai ai. Lai ai le tūlanga lana. O le tūlanga i pule ali mwhai pule. E tau ana tilo i a whai se makai. Awale alo ele whasalanga, awale alo ele tūlanga le tonu e tau ana whai ai. Mari. Awe le tūlanga whono. Lo whai e tātou whanau. Ia tape le mea lea wa ele whapea e o ai se isi kakui whaakarikali aku ia auskali. Ia mangi usila e o mai e whai le mea lea. Le tātou tenu nofo i nei. A whai o le tūlanga mānai a wa fia, wa lua. Lua sao whai o awai ai. Whai mai le upu i sao whai ele i misi. Ele imisi le upu lea, whai mai le upu sa whai e lua whanga mua no awa i. O tau matai ua vai lua i ele suafa o le atua. Whai mai lo la i leo kala i skaka whai mai so, o se o lau. La me la vai lua mai ele suafa o le akua ingi meo makai i ele ngaka o whaku. Vai, o le responsibility. Le responsibility. Ai sea, le akua le whai mea tonu, o le whai mea tonu, o le tausi mea, e nate va ai leo a fai leo moe le akua le kule moe ele kau whailanga moe le makai ma kule moe Mari falo loto eva ai aku le mele kupulangu se awe ke awa ye ma oi al wifo e failo tu langa fa matai vai lua ele suafa le akua le failo le amioton savali le tu la fono tau si tu pulanga ma fa nau ya wai o ke kau kala ia langa mele e se lo wika e fa fieta po kala me o fa ia tu ya o ele tu langa le ai me o le nga nu sa o ave fo i poloketi ina ia mafai ona fo ia i fa fita uli wa ma malu le pulenga le ali mfai puli e ia categories ila lo le poloketi le tasil miliona e lo na fa upunga fa pe culture development o le ati na e o le anga nu ia sa o kango ko ia ko kongu le ma tau fo poloketi fale leo veste leo ai tau le ele fiafi se furu le polo leo nga matai ia poloka le wala le I faini leo ka siaki ka vale leo aku I mo mai tilo ia pole almele fai la almele kupu ai salme feo ai mai la meo mai so ia tanga ese tono nu ele masanja ele tawa ia o le mea la le ngā le whakuai, o mea na, ele tawana moe noa ia tātou pūlenga. Ina ia mawhai ona, e muli ai o mai leo. E whaatino ngā luenga mālosi lunga tūla whono. O le nuu male fioanga. Pui ona tua oi, aisea, ia I loa umale pūlenga, nuu ali mwhai pūle, o ai lea a inga. Fia lea whangau lea, o ai tangata, mele e, kei minge kei awa pu mawhamai. Kau kele lo se kama ai mai lele saulunga fela lo iso lo ai ma kwale lo isa ele aise anganga foi lele o yaile tulanga foi lele le matala e tilo I mei tsupuni ia muli mai se fo mai fafo ia mo fo e tatou fa fita uli o lai ele le pulenga malo si ali mfai pule ia tatou nu tas Lilo e mwhaina whaunga se tasi po se a inga staba po stidal whaupunga lea wale maare makiwa on menga le wama ko woer kama le pora wala vavele le ngai feo lolo le feo lolo se le ngie mawai ia ele se kinga inga ke le alwa
Ya, eta siala uia whale onga e whai pēr tangata e arui. E tiri a mawale tupe o mea nei. Ia whai lele o lailo na ainga. Awa e te tango le tupe o le oti. Mani. O la wakala ngā. Awa e te nanau le tupe o le oti. Ai sea, e oki lau whanga, oki le fia kupulanga ngungei. Ai onga o le kupe le ke mga mia. Me langa le whakwai. A whai wa e saulinga, whataita inga ola o le winga leo la utala. A whai le wa e saulinga i le fia kupulanga o le ngungei e saulo e ai mai ingu. O le kupe le ngai ke ingo o le kupe le oki. Ai sea, wa e fasiloti a nganga o whanau ma le atunu. I le mele whaia. O la whai ngoa na o le tupe lea. Awa e te tanga o le tupe o le oti ma e nau le tupe o le oti. Nanga e le la sila mai le li i le tonu ma le sao. Ea, o le awa nga e tatou malo le malo, whaftai wha maiti le tatou malo, whonga mua. Mani. Ei, e le mawhai le tatou malo se mea. Pea whai tatou te le ngā lunu e whaatasi ai. Mani. I tūtino uma. Tūtino uma. Tina, talavou, apo aku kupulanga kalavou. Ioi, inu uma fio anga wha mau popo, wha maiti polo kalame e occupy ai taimi o tamaiti. Awa ine i alu le mafau ngofa mai ka o le lo ke vai kulunga i le mele fa ka mai occupy taimi o tamaiti ni por kalame ma nei e fa tupu ma le yo la to langa ma tina e o al menga le wa mawangi ma no fa tai lilo antonu e ia tana tu mai America Samoa pe umala volle tau sanga len se vai tuni mo tu antu wa ile o onga malea afianga o tangata e so ona tango fiema umile taimi la tu te fa o ngai nai o la vesilila wa taula talata tanto se tulanga fo ilele o le amatono fefeoa i o tamai e lunga o le awala tele e le ngata e sel tala noa ia e mal joinga mo e fo ilele mo e mea songa fua ka wele sa awa o lesi o le mena le ale ina fe atu le tala e pito i sili na taungo fiatu le taungo fai e taufi na ilo le tautonga fitia o le whaama i lea po le whaonga ina o mei au whala au whaasa ina e misi le wala isa e oe awa e o inei niusila so le koe kiki ale misi le vai aso ia po le lua vai aso po le masina i le sao o le sao o loa ia e peo ne ele isa e au mai antunu e mamau lua la wafu ke kele angi usila ia ki ngai i le valea o le wafu le loi tauranga ma le wafu tele le nei au kilani ia ona sa wele tu mala tala fa mai o le street value o tanto wala au fa saina i o mau pe fia 0 miliona ai folo mai i lalo lilo mai ava o le kaula e koe konga fikia i la kou lantou te fa o ngā ina wala au fa saina e koe kikia triple cup o la usilila o tau tilo tanto o tuto le tulanga na wai e le pomala e lilo mai ava a fai e pea e i tanga tele to umi estem ia e o tulanga na wa e kalangoa ko e sela langi le kalangoa mai ia mar ko nga moenga e le moenga fo ia e mo foi le pe e urunga langi ia la ko au se kulo e tere vai le Wesley America Samoa le vai le video nga le te fai mai e kele vai le tulanga worst kele le tulanga le wa ia to ile mele wa le mafainga koe konga fiki se vang nga rehab ma le tulanga le te fa pe mai o le tupe ma le seleni but you can tell le kanga kai Samoa wa ai tupulanga e ke vai pe was skeleton falling wa makampa e fori wa awivi wa yali punga ivi o le ulu ia ma le mea ngei wai ele whakakakala o kele pelola o kale whakea e whangamua whakakakala alfa le sainga le mako ka whakafa po lua po ngo walakua i o ke whakau o kukuka mai ki ko whape ko lima ko fumar ka mai ako afis e sai le kingo ka mai ako whangare ku mai luma e sai kingo o sau malo ma fau o faaka manga le mea ailonga le mea nga la fai ka mai awa makwa yo faaka ma fa pe okay o ila le simele wo uno ako le pe sa la ile me lona lua po ngo ko la ko loi o fai loi ka mai ki fa ko la ko me le fai o ngo fanga fai kele fa lo loa umala faaka mai fo i ko ai nga ngi ko mau mai ko kui longa kolo po o wala ko loa wale ai lo manga mai
Foi le tūlanga le na, ele e ala i ona tawhai atu. I tūlanga foi le le whaatawina o le aisa i tonu le tātou atunu. Ele i o kākou i le tūlanga onga o le fiu kau konga fiki ma le savali le awara kele ma le siva solo le kingo ma mea umanga ki whai mai ei. A wa ai ta maiti ma tangata ma lātou fōlinga. I can tell o lai le mea lea o le whaonga o le aisa. O le whaupunga whaasa mua fwoi le whawhingo fie le mea wa makanga fōle fōlinga. Ia, foi ngale wa e kilo ngo fi wa e lo ngo fi ya. Wa kukusa le ya fa ya ko fa ya ka ke ba e ke ba ku yulu. Ai va ya ko ko nga folinga ya le male melia. A fa ska ka la po a sole. Ke ia wa pa e va ve le ya ko se ma singa e va ku le kingo ma ko ya lu wa le kingo. Ia, foi ngale o kama fo nga ka solo kama fo o le sadi o le langona e o mai ka ikale ka ke ai o ngol ma o le mea I loka ma fo fa tau nga ina o fa na fa ka nga ai el men ngai fa na me nga le ala inga e ala yona o fa fangwa wi ai matai kula I ke minge e o fa kasi maleo you know when you do something e manga mia ka ko uma e puru lima uma ele manga mia nga leo fa pela o leo ya ma ka ko malolo ka ko no a fai le kalangoanga mea ia kilo I ngu mafio anga ina ia iloa me le tupu. Pe fai mai ele ka ua marka ko ngu mea e ke le o iloa. Le o iloa mea nga. Ia wa ola uia nga kakele fia poko aku pe kake fai pe e kake fia pule I le pule alim fai pule. A ole kaimi kong walinge ia ole I kele aku le mea. Ia tatou tau mawhai ina ia tatou ngā lue wha tasimal mtanga luenga o leo. Mara fa tangia lilo ye talo sia wai o le tai tantu wala no ye ila tu ye le uta fia ne le mtanga le ngolo ai missionis e ono ta fia mai e le ngi vai aso por ga vai aso fo por causa nga fo ka kala sa le winga le tala se ka ula ka manga mo ye le me e le nga ka umar ka nga ngai fai mai o ia le nga ava ku le me tono le tantu wai mo lo va nga na le mai ya tono tau fa iti wai le ma fai nga ka ko fai le mo le pikoilu ala fa le kongo mai le ka muli le ka ko sali ya sa leia o le mena mana o mia leo o tato te tio fo nga luenga leo le so on fai mai ya wa fia ya tau o le mel o la ofisili na nei le fionga le komsina le tu mau fonga mua mani pe ya isa o le fa ali o ata ilunga o tangata ma le tulanga le wa mai pe yai so na faina o lato ai tau mantua foi tato upu foi lele ele ta wanga salaina oe pe ta solitu la fonoina o se ivanga na o fa maonia mai se fa unga alfa masinonga e yai alo sa tonga le yai lo wa ya tau le o se foi fa mai solo kaka ngale kaunga ve ingi rights langa le faia me ya e tanga tau fai mai ya fa mai se le kaunga ingi rights nga ka pat e yai le ya tau tato uma e pawa le la ufa pe mai le fionga le I komsina lang le ai lai open a cases sai la tau ia mole famasinonga e le ai se afianga I lona sila fia o lai open a la court cases ia so la ko famasinonga so o se isi la le nga luenga leo ina ia mafai ona iloa atu nu mafio anga na kasawa o le main message nga le au mai leo ia iloa atu nu mafio anga le tangata le o tou fai se nga luenga me uma nei nga lue fa tasimal mtanga luenga leo ale ia lewa o tatou va ai o te ofo foi a wi le alo lo foi tatou fa na matupulanga umakula o ko fa ka waisa fa te tainga umakula o ko fa ka waisa umaku ai makupulanga o nga vai kau maringei vai kau mal vai kau lumangai oi lai fa wa wina tatou o langa nei atu nu umalangi mele nei pe fa o tulanga le la ai nei tatou o manatu ane le tupe ma wanei fufulu aku mai kupulanga ole lumangai oi lai e va ai sa moa ma fa e ma quasi se o nei me wo fai e totele ai tatou talo sia ia mana mia foi le talo ina ia ma fai ona ulu fia le nganga ole tua ila to e ma fai ai ona fa sino foi I leo ai mai sei foi o tatou talo mon nga leo e leo malolo e le fai ngofi e a foi ni e la matia foi soifua
ia alofa le atua ia malutia ia ao ia matangaluenga o leo matangaluenga o le custom le matangaluenga o soifua maloloina le tatou malo ina ia mafai ona fai le tonu sao ma ia fai ona mafai mea uma ina ia taufulu e sele nei fafita au le fonga mo Malo fa taia le mai va ia talo si ia o le au tangia mai i la tau ia lo fia le solinga tu la fono ia le me wa lele yo o tatou ia sole au te fai tu tele fio ia au ia se solo wa inga o te fai tu me ia tatu va ia isi tu no le mai sole ele ngofo inga ko fati ia ma o fefe foi va ia tu oi ia ma ole a u mai to me to tino ia mai e makwale ko fe lo fangi ia auto ia pe afa pe o nei te sila fia ai le sa nga wenga lofa o fa ia li lo ia va le nei ta ua tau le ni fa le lave mantu ia mai le so Christmas o mai le so e le ini sia ta to muta au pu o la wolunga i le so ia ma le da fo i va so o tona ia to mol silfia o vai aso le na uma tu nei lo na so a fo ile nga kwa kele ia sa fa lu so fitu Luas full fitu male luas full wiva. O karikele o whainga sa wha i tono le tata watunu. O se tūlanga le lei, i le tilo i le sui mai o le sema. Sui mai i le va inga fōu, la to te tau ave a inga nu mafio anga. Ia, tālo sia le alofa o le atua. Ina ia awane i toi, uma i toi ofo i mulu nu unu to tele e tau mwhaia ia o lato i ngoa matai. Ona o le tūlanga whalele wa tau fia. Ioi, mana ia ale fia io nai tamaiti manai tau lelea ua pale mai, ua aful tau tua, ua pale mai sua whamatai. Ia, e whamatai il tātou atunu lea tūlanga. Ia, paule nā le whanga mua. Kaule ai whai mangi ambulance e kakangi mai iwal mako vai peise makua kaimi uma, ua kaule ai angi ambulance. Ia, tālo sia o le awea umatangata, o le si tūlanga lea ua wawa ia tuai foi o le nā ui foi. Ele stats la koli poki ile il tato Samoa Observer le newspaper la Samoa Observer ia ole au mai fo ile fai titi o tangata na o mai tonu na masina o tona yatu ele o mai nei ia o mele ia temine ia o to tele ole na o mai o fainga sa fai ia o isi o to tu va at o isi e afagi e o ese atu le pole o le vai luanga o tau sanga fu ina ia tau nu atu New Zealand ma Australia ia a la wa kausanga fo foi ma o ko ai le mas tu langa foi le o ye le taimi nei na paula me o le vela o le tau ia o le vela masangia sa mo ele le sabili ngi maluanga sa o le foi na mai le vai tau e titi ma feo lolo se tu langa e ono a faina sa mo se faia January ia pole masina January ia tatou tal si ia le lo fa le tua o ia na faia mea umalava ia o ia foi na te sila fia e mea tātou te iai. Ia, velo leo whātau ma, e mule atu langa ngā whātau i le nganta i le soa, lilo mai awa i lau ngā luenga mai, o le nei fo i tau sanga atoa, o lewa whaitau wa i tū la, i pe whaitau tui tasi le aso mana i tū la, ia ona tātou whātau le ngā luenga o le nei tau sanga lua a whelua lima, ia, ma lo le whai o le whaiva, ma lo le tau tua antuno, i lau a whionga, i leo i fuise anto toa ia i mātou nei. Ai tau nai a mātou whapea tu ia maua pele mālo si o le tino, whapea fo i la leanga ngā awale wha awawina o lau tau tua, e a mai totonu o Samoa awale la lo langi a toa le tāpua inga, ale pa ia male malo si o tātou o taro. E a teite i atu lau soi fua male bātou o le nawa ia so a sau, e a ona toi wha awaweile o a tātou a whaantaloranga, e pe i ona masan. Ia maru i e tele, i la ngā atu i whainga malo longa o le tausanga fau, ia tālo sia. Ole a maua se si vaenga, ia e kau kua mai se si vaenga, ma wha i titia ma tafi i se atuai, ia lea wha ma i o tau maua i si o tātou o taro ua lila ma iawa, ona wa pele o mantou tala, ia o mai alau whirangano, tātou te tau ma vae, e pe ole ma vae ngā ka vika mai o ngā kanga. Ia, whaftai tele lau tau whafonga mua, ia ole tā vaa tā te tia to olua ai le nei por kalami. Ngale ai fo i lau whaalawe mai. E le ai ase por kalame tu. E wai ti ngā ka unga ka e wha mai se ngale lua ngeu mi nguke ngale kioso mai e lunga nga
Ia, whawhetai atu lava le Radio Samoa le wonanga e maise lau tau wha. Whawheina ma le ono sai i le taimi foi o le tātou por kalaminei o le a foi se mawhai Samoa. Na maa mawhai ei le nei tau sanga o le a uma atu. Ia, ia le ali. Ia le atua. O se ngā luenga o tātou whaia o i mātou o ni au na le au ngā. Ai mo le tau sanga fo. Ia, o le la tātou tau mawai atu ia lua afe lua lima. Tā alusia fonga mua. E tausanga fou, ina ia tātou tau whai maua se tausanga manuia, e ala le tafi e sea nei whawhi tāuli pauanga o mga. Mani. Tafi e sea whawhi tāuli lea mai sio tātou atunu. Ia tātou maua whaatasi leo while mu. Ia e ala i le whawhoi mai e le atua o tātou tangata. Samoa, ia o le tātou por kalami whai una mo lua whelua lima. Tātou whelo i pēle lofa o le atua e moli atu loutou seifua i le lua whelua ono. E tātou te toi tala noa e fo i malwhai fai news lea makaukia o funga mua. Io le fala lave mai lava ia tia ai mo nei taimi pa manu ia tele le tausanga faulo na vai luanga pe atato au li atu le lo fo le atu funga mua pa manu ia to e male ainga mai so tato Radio Samoa. Ia o lo mai avale nei mai Samoa manu ia tele le tausanga fau. So fa saifua. Saifua ia manuia le fionga ia le mai ava mai na vai misa suyo le tatu wala. Leo ia ngalu puno wa i mai tono lo tatu tono wala vale longa puia li o loutou pa ia malo o tau mamalu. Tātou so ta inga nā mo le nei tau sanga lua whilo lima se i auri ane le nā tau sanga fau. O le teimilunga le wanti o le ua se antu i a fia. To e se fulu ma le afa mirute ia ona tā leo le tu la efa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Former Prime Minister of England, Winston Churchill, became so famous for his speeches that he's been called the greatest speaker of the century. He was also famous for his quick wit. Yet amazingly, he was not a natural gifted speaker. In fact, earlier in Churchill's life, he had such a bad speech problem that people made fun of the way he talked. Do you know how Churchill changed to become the greatest speaker of the 20th century? He studied and wrote his speeches word for word on paper, and then practiced them countless hours in front of a mirror. He worked at saying each word just the right way, with just the right facial expressions. He also practiced pausing and pretending to struggle to find the right word, although he knew exactly what he was going to say. So even though Winston Churchill was not a naturally good speaker, he disciplined and trained himself to become a great one. You and I can never succeed in life without discipline and hard work. It takes sweat to succeed in our job and career, in school, in sports, in our marriage and family. You see, even if you're born into a rich family or with an intelligent mind and natural talents, you still have to work hard to reach your potential and truly succeed. We still need to get the best education and training we can, as well as to practice and improve our skills. Most importantly, it takes daily discipline to develop the heart and character we want to have. We have to learn to control and change our attitudes, our thinking, and our way of doing things every day. It's not natural or easy for us to quickly forgive someone who hurts us. It's not natural or easy to always be honest, no matter what we can get away with or how much it costs us. So we need help. And today, you can start by asking Jesus to take control of your heart and character. Remember, God will do for you what you cannot do for yourself, but He will not do for you what you can do. So with His power and help, plus your work and sweat, you can start making the changes you need for your success. Just think a minute. Nalova Samoa, waulene yo kasu tialu, awal suya ngila wala kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa, vevela a. Ja, mole antilanga fauti tele Samoa mole tanto maftanga i le rea solua. Ole aso tolus fulu nei ole masino te sema lua fe lua lima ya toea o seanga ona tanto fa pe foi le mangu ia le kausanga fo
ia ua lua whelua ono tātou. A whaiwa isa ngana mo le tau tamani, e le tātou maafutanga i le rei aso ia matua atu ia te omalu titi whaitama. Alofa le tua ma te te atu lo tau soifua ma le bāta wala tātou toi whaitapa ia i lunga o beau ma le ngalu le ea i le aso a tai au le ua te pena mai. Ia le sa fo i o le whiaunga ia le a tau savea. Ia ma le polo kalame la kanga i fo whaiva. Se iau lili tulai fitu i le po ana nei e manu i tele. Ia whainga mano longa malawa singa o tutoe o le neia so lua a ioe. A whaiwa pāna upa keki ia ngofo le ilano mafau whau. Po le ale mafuanga wala ina pāna pa keki. A whai o ngai fufusi la wallet. Ioe manatua mai i mātou iau tāno sanga. Ia manuia ia le rei e fiafi. Tātou tala mai le Pasifika. Ia ma tunu o le lalangi leo le aso atuai. O le suia leo le foi va tasi mele fionga na ia le tau savea. Ma le polokalame o le nganga i fo faiva. Manuia le rei e fiafi. Manatua ufala au soifua. Tolo tolo imatautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula mai ile sau O ata uma o fetu ole langi Sulungia ia umasia uhani a omasa bali bali Le pasina se Yesu solo ia samo alo uatulu Se ifai mafia kinyanga Ie mama atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata lato tunele A omae mane ilano ole niu Na oa umasi a umele Ele mafai hama ona ngalo Le tape mali o marsingano Olo onofo haitine matama yung alona awala lau papa Le masina se Yesu solo Ia samo alo uatulu Se ifai mafia kinyanga Ie mama atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata lato tunele A omae mane ilano ole niu Na oa umasi a umele
apea